a le gona sebakeng sa jwale professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumedishe magoši bokgošigadi ke dumedishe barutiba ba profeta ba theeletši ba motse community radio station ke boe ke dumedishe ka mola Facebook ke a letaniša ka moka ka mo mafaratlhatlheng ke re dumelang ke be ke bue gape ke re malome ka kapa thobela mmogo le crew a ke thome ka go leboga modiro o bileng gona ka kua gae thego ye le re file go yona le kakapa radio ke mmone ba tlile le bao ba paletšung ba gešo ke mekwešiša re be ba swere ke mabaka ke leboga kudu thego ya lena ka mehlale ka matšatši molaetša wa ka šiona o monnyane ke gore di-product di tlile ba di nyakang ba fihle ba tle ba di kereye malome ka kapa ntle le go senya sebaka ke no nyaka gore re thome ka lebaka la gore taba ya ka moo ka re tla ba e telelenyana se ka kry-a re itima batheeletši ba kgone gore ba tle ba kgone go ba fa maele ka mokgwa ba ka ba fa maele ka gona ke ya le dumediša le lena balli ba rena ba bošego ba lekgono dumelang re a leboga professor re a leboga madume a borutho madume a lerato re amogetše mongaka ge batho ba dira dilo tše di botse kapa ba dirile dilo tše di botse bophelong ba lebogwa ya le kgone le re tlemetše man gape re tlemetše le kgone prof wa tseba go ka mokgwa ba go beileng gare ka gona ka be ka gopolapololela ya Sepedi ya gore mokoko ko mo botse ka dithole wa tseba ba go beile gare mongaka re a leboga ke dumela gore batswadi ba e leng gore ba be ba se gona beke ya go feta ge ile sealemoya sona ba be ba se theeleditše re boletše ka mathata a go se kwane ka kua ga bolena ra bolela ka mathata a mahure ke sene maka ra bolela ka mathata a bana ba mma ba ileng gore ba thwasitše ke ba babedi o mongwe o gorogile o mongwe o mo kgaotše thwaso mo gare ebile yena wa kgaotše thwaso mo gare le morato wa wo a gorogileng ke ba ileng gore ba tloga ba le kgatlanong kudu le wo a gorogileng ebile ba mo šupa ka menwana ba mo lešantšha ba mmitša moloi ba mmitša gore sebata se se leng ka kua gae go kwagala go gore se gona ka kua gae ke sa gagwe jwale dilo tše magagešo di a lonela ebile ke dilo tše e leng gore baneng ba motho ga di nyakege bana ba motho ke go ratana bana ba motho ke go hlomphana bana ba motho ke go kwelana bohloko bana ba motho ke go emelišana ge o mongwe a hlotša nkore ke e ka fa nkore ke e ka mo wena ke etla ko wena wa thabana kere ke etla ka mo wena ka fao wena go bona ga botse gore ko wena o mofe khaitšedi ya ka e re ke go dumediše ngwanesho le gona re gona le kae re gona
ke moka e le ge o be gopela lapa la Remi Thuso ye leng gore o bona o ka re ke go fe sebaka ke mokana pele o na po rolele se borala ka baka la gore ge le mampia re la pele mela la thobela ke rata dumelisa ka mo radio mo ka kapa ke dumelisa ntate Moremi ke dumelisa le bo abuti ba teng ka moare ke dumelisa le ba theletsi ba radio motse ka gore ke tlile mo la ke ngwaletse mo radio motse ka gore ke ne ke kopela thuso ko hae a go mekwano ene ka gore ne re fele re tsamaya ba re mo gae go na le silwane se se tsamaya ka mo ga jarteng ya ko hae gone yana o mfone tsa kopana le bothata wa mfone le wa mpotsa gore se gape ke kopana le bothata bo bo so abutaka o re nna ke a loya o tsogile frogo a ke re a ne o na le sesongonyane le yena a tsoga a botsisa gore ke mangolo ya mo berekisa ntigolo se ka mo jarteng so ba re bona ba tsibi jwale ka mgo o se se ka o monyane a re o ra nna gore ke a loya ka gore le ntule a ke thomo le botla today mehle ke a le botla and then se sengwe ke gore bona bo se se ba banyane ba ba dula ko hae a ba kwane pila mehle se se ka o mogolo wa mfone lo mpitsa gore ka o nna ke mmerekong tsamaye gae wo gala bana ba ko hae ba lwana kwa o ba dulise fase bolele le bona o ba theuse moya ba kwane and then ke ye ko hae ke fihle ke bolele le bona go kwane go be mnate and taba tsa bona e ba thoma ba ilwa go ba di chomi o a dutse le chomi e bolela so and then a fitse a tlamae a fitla botse gore gape wana gene o re so and then go thoma ntwa ona mowe jwale go aliwa e setse le lapile gore mehle re tsa marogala and then le ntwe ya gore re tsamaye re batho ka mo le ka mo ba bolela ka lote di gona mo jarteng le mahoa a tlhela go hae a re tsibe gore ba irang gore ba tlhokofala bjang ntwene re nyakela thuso mme ka gore re kwane and then re kgone o tswela pele ka bophelo re kgone o tsiba le ga gore batho ba tlhokofalang ba tsamaya ga bose o ba bjang ka gore di tsamaile mara a re kere thuso ene le mmere kwa re teng a re bereki bana ba ko hae ka moka go le ka seso iwane ba bangwe ba a re bereki abuta ka le ene ke re ke mkhopela thuso ke o monyane since go thomile o tlhokofala abuta ka and then wa tla mama ka kwa tla papa ka kwa tla abuti kwa tla ngwana sesiaka le gona ba tsamaile ka mkhonyana mo re sa go tlisising ke gona re di nyaka thuso ka mo le ka mo a re ikere jwale no mana ko hae o rila tsamaile a nyaka tsa bophelo aya ga ntate Moremi a fitla a tlohlola tsa bophelo a fitla kwa ba mmotsa gore go tlo ba le hole tlo tlhaela ka mo jarteng and ntwe es bata se se ka mo wana jarteng se sa le teng ka mo a go kwane a une kwano ntwe ke yone hlola gore go be di leho jwale e re tsamaya re di nyaka thusa re ikerei le dula le ba ba kae ka mo gae go dula se se monyane le o basala ni morago le bo abuti ba ba ithula spone abo abuti ba ka ba ithuba ke bona ke re aba shapu right le wo ke re ke nyakela thuso go dula bona se se ka one bana le one bana and then le bo abuti ba fela okay last thing a go le mo ke go le bolela taba ye nngwe ya gore ka kwa gare ga lapa o ka re go no mo ja dijo tsa gage le yona ye sa re ba re butsa a usa ka bolela re tsamaye gae re ke re bolele le nna ke tlo ya gae re tle re bolele tlhakantse tabe le makokore ya mmitsa re a re ye gae re kgone o bolela le bana ba gore ba apie pitse one ka gore khishikile le one ene ke la mamaka so ke kupela gore re tlhakantse bana ba re kgone gore re ba thuse re ye gae re fihle le bolele and then ya fela taba hona mo go ba mnati after dibekenyana e thoma fase gape okay se si wena o tseba eng mo a ni vele na le se ka o ki la mana mliena o ki dula mliena mo ha isipeli lesi kuba nisizo mina ngosisa milo vele ngihlala na endlini asizwani into yenza ukuthi singazwani ukuthi uhlala nabangani and then makahleli nabangani bakhe like bayakhulunywa bakhuluma ngami and then abangani bakhe babuya back kimi bazongitshela yonke lento bekayikhuluma ngiyathula sometimes angimbuzi
bese ngikhuluma nabo sesabakhulu ngithi phela kusona sona so and abo sesabakhulu mabazile bazosiguza bafika bakhuza akunamuntu ebamjamelayo bafika basikhuze soyi2 mara still lokho kuyafana ayipheli bethu lokho ichubekela phambili. And then leyo buloyi mina ubhutami ngikhumbula the day asibuza athi waphuma inyoka la ngendlini wabuza wathi inyoka le ngiyakabani wasibuza sithu sathi thina asazi wathi inyoka le ngeyenu azange athi ngeyakhe wathi ngeyenu inyoka le niyayazi ngathemisa inyoka le maybe sorry kubiza igama ngathi inyoka le maybe ngiyabezimu uyayibona ingena ifuna la ingahlala khona maybe ngiyabezimu inyoka le uyayibona ikhala khona ukuthi njani ngilezi emakhaya lezi ezikhamba la emakhaya izidla amapapa ngamtshela njalo. Benjani inyoka idla amapapa mama? Ngile ngathi silver nyana so ya blanka la ngaphasi. Bengana ngelo kanje kabutelele so. Beyincane bengaside kakhulu ne. Maratatu wethu jama kancane. Inyoka ingene ngendlini nayibona ubhuti wabuza nina ukuthi inyoka le ngiyakabani. Azange yakhuluma ukuthi ngiyakho nofana ngiyaka dadwini ngitsho mara wathi ngiyakabani inyoka le khana inyoka enomnikazi bakwethu na ingikhaya na. Number 2 wena ikhona into oyikhulume nje mani ngirarekile. Inyoka yabezimu ekosa ihlale ekhaya izidlele amapapa inyoka enjani? Inyoka lezi zitholakala ema toilet sidla amapapa. Zayidli papa. Uyazi njani wena? Angizozihlala la emakhaya so ngabuza bathi inyoka leyo maybe ngiyabezimu lezi ezihlala la emakhaya vele. So ikhona inyoka yabezimu ehlala ekhaya idla amapapa engafanele ukuthi ibula wena ibonwako. Umuntu engambuza wathi maybe ngiyabezimu ngabuya ngabuza omunye wathi hayi kunenyoka lezi zihlala la emakhaya. Prof ebezimu abanayo inyoka. Inyoka ihlale ekhaya kumele ukuthi ibulawe ngoba awazi ukuthi la ekhaya izokwenzani lenyoka ngisho or lenyako rebula yomu sayibulala vele yona. So ubhuti wanibuza ukuthi inyoka le yakabani? Ungani ngaphani. Okay, so libirile nganyo ka ona nogayi kwaphuma yokuthoma sayibulala ngabiza ubhutami lo omunye omncane ungase right la ihlo sambiza wayibulala and then after that sayichisa wabuya kwaphuma yes2 yashiswa nani na le yes2 yachiswa then ke kwaphuma yes3 zaphuma zabayi2 zonke ubhuti ulokhanje zishisilwa zonke ezi2 lokhanje inyoka lezi le yekuthoma yachiswa and then kwaba nes2 les2 kwathiwa ayifakwe ebhodlelweni bathi basho usesamlo engazwani naye bayithathe bayifake ebhodlelweni bayiseka kamrem nize nayo le Jaman sesi udirang ke rasta bule lebitso la motho like are ko motho yana sense ga itle kwa ga ya itshwenya ke ga batho ba krea dilo ka ga ba tla le tsona re a di tšea re a di bereka. Okay, nete ke nyako no ba le behlatsi ba gore ya bobedi le dirile eng ka yo a tšwelepe. Then les two bayifaka escoopini bathi imeli ikhambe ye kwaMremi bathi usesamlo engilamana naye bathi kostele ayithathe ayise kwaMremi iyokusebenzwa. And then azanke bayisa azankhayise ngoba bengibereka benginala ngisebenza khona le phezulu e-retailer bese ekhaya bekusala yena bathi ayithatha ayise kwaMremi azanka phumelela ukuyisa and then after that angazi ukuthi yaphelela ngoba bengikhamba ekseni kwakhona ngemberegweni. Okay, ngumuphi wanikeza unyoka kwena? Mina sanibonani lonke. Yebo mama. Mina inyoka bafolela mina bathi ekhaya kunenyoka.
ngathi mina ngoba mina ngiye kaMremo ngathi uMremo azophatha ikhaya uthe yonke into nizoyithola lapho niletheni kuye yeah manje ngoba bangifonela ebusuku ngathi mina ithatheni ifakeni la izohlala khona ekseni ongayemsebenzini ayithathe ayise kubaba uMremo azange eze lokho sangithi eze azange afike lekhaya azange afike yahlala until naze ngayichisa ngoba isikhathi sokuyale nama angisitholi ngisemsebenzini ngalesikhathi lesawishisa wobabiza bonke ukuthi bazokubona ukuthi vele inyoka ishisiwe or wayishisa uyi1 ngayishisa kunababhuta abayi2 because ngoba ngihlala eRDP angikho ekhaya okay bothi barbayile bayi2 asanga ubuja okay wena le sesiwo le yakwana Mophi lo siyazwana osakwane nena okay lo special le bakang wena le wona izinengi izinto esizibanga kwindaba zabantwana ngicela ukuthi ungitshela ama main kushuthi ezinto zibaluleke kakhulu ukuthi sizokwazi ukuthi sikuncede ngaso izinto esizibanga sibanga ukuthi makahlezi nabangani bakhe ukhuluma ngami yes true abangani bakhe babuye back kimi bangitshele yonke into bebayikhuluma bese kuba nabantwana bakhe nami nabantwana bami bebanokulwa mara nje abasakwenzi lokho lo wakhe omkhulu wabetha wami mkhulu kunalo wakhe wabetha wami mndazana wami wakhe msana wabetha lo wami yasuka lapha into le kwaliwa netkhona lapho vele sibangi indaba zabantwana ya vele yasuka lapho since namhlanje vele ayikho into esizwana ngayo sinaye alright lelwetshi gore o bethile bana lelwetshi gore o bolala ka wena mo ditshoming tša gage ukuthi beyakhuluma ngami bengingalwi naye bengingambuzi bathi yena bakakhuluma athi ngawo beyakhuluma ngami bekathi basho bebamfonela ngani bakhe bathi ya uPreg wathi yena waphendula wathi ya ulayekile imthandwa zakhe basho iphendulekile kanti unabantwana bangaki bayi3 lo ngwes4 so bara wena ulayekile go le Preg mara ke msadi sanjabe Preg so why bara ulayekile wile wammutshisha azange ngimbuza ngathula ngathi ukuthi ngizithulele ngoba bekuzokuliwa ya ka gopela moana dule mona mama tla gono te ka tshedinya ka yena so wena le yena le lwela lotse pedi o bolala ka wena bana ba lena ba bethana ke tsona fela akusingizokuphela yena into ayilela sesi sizokumontsha isikhathi ngento ingekho uprof umbuzile wathi nibangani bekosa izinto lezo nizibangako usikhulume zonke ungakhulumi izinto ezithu aze atinaka kubuza ukuthi no enye in isikhathi siyakhamba sibawa usitshele ukuthi ninotatu wenu nibanga ini okay obunye ubanga ukuthi basho uthi yena nakafona like afonela bosesi bami athi kunenkinga ekhaya sona so nakufona yena basho abezi angikhumbuli bangezi ngoba nasibafonela boyi2 bonke bayeza bona ene labanye vani basemsebenzini oyi1 vanezi ongasemsebenzini laba abanye bani babereka lo1 uyenza ndenihlali wephasi sikhuluma indaba khona bese ayisolveki vele nasikhulumako uyalwa nami ngiyalwa ambizani ngabathakathi angikhumbuli ngimbiza ngomthakathi okay makaphekile uyadla bekapheka yi1 nami pheka ngi1 ugogo hlala kuphi ahlale emabhini akahlali nani lapha ekhaya hayi akahlali nathi okay sesi wena lo ga botsele bakang kuri no botsa dilo tse bohlokwa o boletsi ka gore o seba ka yena o boletsi ka gore bana ba lena ba bethana ke dilo tse pedi tse nna ke dikwele so ke nya go tseba re wena o mpotse re le baka eng
mina sino nonekalo ziningi izinto esizibangako ngizokukhuluma lezi mina engizikhumbulako mara zona ziningi zihleli la kimi and zingizwisa ubuhlungu ngicela ukuthi ukhulume okay mina navani sinenkinga ekhaya sinayo mina mangifonela bosesami abezi ekhaya mabafonela nguye abatshela ukuthi ekhaya kwenzeka sona so basuke beze bese nabafika lapha ekhaya bapharelela indaba ezonke ngami zisala nami zonke and then into enye engibanga nayo bangosesami lo mkhulu naye nebhutani lo vanze bathi mina ngiyaloya usesami lo umkhulu wake wangitshela ukuthi baye emntwini le-RDP ukuze ngazi ukuthi mina bathi ngiyaloya baye emntwini le-RDP nomani bayakhona khona le balokho kanje nabafika lapho basho babatshela ukuthi basho ekhaya khona oloyako wefamily khona lapho mina ngoba bengekho basho bathi ngimi bathi ngubongo loyako so ntolelwe la nko gore ba go bitša ka moloi le gore wena go bitša family ga itle mara ge e bitša ke sesi family ya tla ene family e kwa se ya se bolelang wena ga ba go ku ene mina angilwe nedi ukuthi ikingami ukuthi akangihloniphi ene sekangiphelelise nangomntwana ke lona 18 nomntazana bakhona ukujama boyithu bangithuki okay gona mo tabeng ya hlompho mo o dira eng ya go bontšha gore ga hlompe o ne athi shoot mana ngendlela vele akhuluma ngayo sikhona ukudlulana soyiphathisini ngendlini ngicale kumbi shoot akhuluma izinto ezisnacks ngizithulele ngoba uyangithuka sengiyasaba mina vele ukuthi izinto ezisnacks njengani so uyakhuluma like ukufixela mina kuthi yazi umuntu uyangidina wake wathi umuntu uyangidina yazi angazi tikoma ngakhambi la ayokufuna istandi sakhe ene nanjena sisekhaya usesami lo ukukhulumile lokho suke vele siraselene bangithuka usesami lo ajamela lo mncane ngisuke ngilila vele nangisekhaya ukuza kwami la bebangithuka ukuza kwethu la bona bayamjamela rehayi kancane noma mina ngikhuluma ukuthi kusona sona so abanandaba nami basola mina everyday basola mina wena jwale ka ngwana wa mama gago o mmona aluku wena o sebe ka yena lokhathi basho ngihlebe ngaye angikwazi angikukhumbula ukuthi basho mina ngithe preg nami ngimfazi ngengithe ngimfazi akabe preg ulayile nami ngimfazi ngaprega noma kunini lokho angikwazi angazi yena namhla mina ngatsho ukuthi utshele ngumuphi wena ubuditse ke mangoro ba re wena o layile ngalibiza igama ngoba ngithe singabiza igama a ke tsebe malome ka kapo re bereka bankare ba re e lwesha bana ba motho mo go buana una wa manambe wakhe umuntu uyakutshela ukuthi no maybe yena unawo mina nginawo nna wa tseba go ya ka mokgo ke ikwishang ka gona taba ya bakhi unless ba sa re botse nnete sesi bana ba ka gore ke bana ba ga bolena ka moka nkane ge ba loile o a lebitša lesae ge o la lebitša le ya lekitipo ke thoma ka go le dumedisa le kae re gona le kae ma re gona nna ke nyaka go bolela nnete nna mo saeteng ya ka a ona ngwana ke memelago bana ba rong ba letho ene boloi ke ntho ya kgale ko gae ka gore ba bitsane ka boloi sa motho mosale ya ba a sa ka o mogolo le moloi o mogolo boya me le moloi se se ya ka o la o mogolo ya tletla ya tla ko o ya ba moloi go tlhokofala a butaka wa mathomo go gae go tlhokofala mara a se ngwana mma wa mathomo ba re o bolaile ke o ka poison nna ntho a ke eme tsona dilo tse le kganyane ka bang e le mangare o bolaile ko gore ke nyaka bolela nnete a ke nyake gore ke ya ba shupa nna nka se kebe ka tlhetla ya ba shupe ne le a saka o mogolo o re ngwana ko gae o la o bolaile ka poison le a butaka sala tlhokofala le a butaka o mogolo o ke bona ne ba bolela taba eo gore o bolaile a butaka ka poison and then o munyane o khula no le yena o no adopta dilo wo yeah o no adopta dilo gwaliwa kontlung
ene lebaka ke bana ene taba ya bana a ithomi no mama ka sa phila a o saka le a o saka o mogolo o bana ba bona sa lebalwa ba fetsa mengwaga ba sa buledisane ka montlong bjano dilo tsa go gae ke tsentši a ke tsebe gore ke boloi or ke bana ba a bane tlhogo a ke utlwisise ene nna ke a kgala ko gae ke ba kgala bo botlha ga gona motho ke me emellelago ko gae ene ka mokgonne ba ntshwenya ka gone ebile ba ntshwarisa stress ba tlhole ba mpitsa ke le ko kae ba mpotse mathata ko gae ebile ke a tlhakatlhakane no ke tsenile ke sa tlhole ke ya ka gobaneng dilo tse di a nkimela ke le one ene a bane thuso a re thusane ko gae ge le tloga kua gae o be a roga ke mang le mang ba o manya ke mang le mang ne le a o saka o ne ba roganyana bona ba le two ba arabisana nna ke go motse ka re tu le o re la tsena ko gae a kry-a vele e shubile be ba baka eng ka gore wena bo le gona o ba theleditše ba thomile ka go botsisa like gore mo ne ba tletseng nna ke thomile ka fihla ka botsisa o nna ke fihla ka re gante pila kwa ne le etseng ne le sa ela thuso o ko kontate le remina o a re ne re etse yona mare le taba gore a re utlwane gwa tsena le dilonyana tse ntšhi tse re sa utlwane ka tsona ka montlong ka re okay nna ke tla mo ke tlile ka gore ke utlwa batho ba mputsa ene ka mokgwa ba mputsa ka hona a ke tlhaloganye gore o mpoditseng maabane ko biseng o rile nna lebitso laka le ditšhila ka ngwano le o ba ne ba tlile last week rena re lisa ke batho rena ene re utlwelela batho nke re lebotšeng ne sese wo monyana kere batho ba ka moka ga bona ba le mo ba go feta ne nke o be le tlhompho and then batho ba tlo dula le sesiago ba go seba ka moka ga bona ge ba tloga go sesiago ba tla go wena ba go botsa re sesiago ore na bona ba go botsa gore bona be ba reng ge sesiago a re so wena karabo ke aua mara o kgona go tšea dilo tšeo tša gore batho ba re sesiago wa go seba wa bua wa hloya sesiago ka tšona wa bua wa moskempa wa bua wa mogapa mogofe nke ke le botšeng ene wena wo mogolo a kere wo ke ngwana geno ko monnyane go ne le dilo tše dingwe mehlala ya hlompho le mehlala ya go boledišana le batho o swantše a itsebe ka wena o se ke wa ya le yena ko monnyane ene taba bana a go ne ka mogole ka setsugoleng le lwele ka gona because ge bana ba raloka mola moroka ba bethana ba lla o mongwe ba fetolana ka mogo ba fetolanang ka gona wa ile entertaina taba bana lena no bana malome ka kapa ba tlo ba loisha because bana ba bona ba tse gore batswadi ba bona ba lwa ba loishe ke bana ba nnete ko gore batho ba ka bo bona lena le yalo re botseng gore le ka se loishe ke bana ka re bana ba lwa ba bethana se gale ba bue ba bapale ka moka uya ukulwa isidala silwa vele from kusaphila uma sinomntwana ekhaya lo ngangelilanga kabe ngihlala ekhaya nginomntwana wokuthoma angazi besibangani angisakhumbuli ngalwa nomntwana ekhaya lo banoma bangipaka umntwana ekhaya lo wangiluma la niyabethana wena nalo bekasesemncane vele nami mina benginomntwana oyi-1 wokuthoma nangisuka la i-boyfriend nami beyijame lapha endleleni wathi ngithatha impahla zami ngiyokuhlala ekhabo ngoba la bayangisogolisa lokho uyakwazi into le vele isuka dala saphila uma bekabandlulula isuka lapho ngiboni ukuthi izoba right isuka lapho vele mama ga go ba go hlaola nna bekangibandlulula bekangangithandi mina abantwana bami boyi-3 ngibakhulisele ekhabo boyfriend nami la kwaphahla mmago o be a sa go rate o be a go kgetholola gone jwale wa boa o re batho ba ge wena o elwa le ngwaneno ge o ba bitša ga batle ba emelela ngwaneno o nagana gore bana ba ba mmago ka moka ga bona
ba nyantse kgethollo ya gore ba go kgetholle le go le ge mmago a se gona abangikhethululako ngusesam omkhulu nomntwana ekhaya lomncane nobhutamlo abanye barege ya usesam nalo barayi ngoba ngibe bathanda ukukhipha indaba ezimbi ukuthi mina ngiso ngiyaloya ngenzana ngifuni umuntu lapha ekhaya nanje sisuka ekhaya angithukile usesam lo athi mina ngihlala lapha ekhaya mara cala kufeyila njani angifuni umuntu ekhaya mina nje ukusuka kwethu kusuka ukuzala. Okay. Ke se sia lena mogolo wa ke. Nkele fem mama moganyana. Mama taba ya bana ba wena go ibona le dikile go ikhalema ga kae. Sikhalima kanenge mina bangibize kanenge. Sikhalima. Abantwana laba banekani boyithu nje bayafana. Akekho bhetere kibo. Bayafana sibakhalimela ngamalanga bangibiza ngiye lapha nebalwa. Ngibakhalimela bathi kulungile. Sizokuyekela lokho mara bayekile. Babhizi bayaqhubeka bayaphambili. Enekhulu kakhulu vele bezwa ngabangani bayalalela abangani into ebayikhulumako. Lona khuluma nabangani luya uyalalela bese uyakwata naye. Nalona umngane akhe nakhuluma naye vele bayafana boyithu. Akekho thini komunye. Angeke nje vele ngizimele namunye kibo boyithu. Bayafana laba bantwana bayadelelana. Okay. Se a kere litlo nya ka thusho. O nya ka go kwana le ngwaneno. A re nya go dirisha ntho sa nya ke re nya go dirisha ntho o nya ka. O nya ka go kwana le ngwaneno. Mina ngiyafuna ukuthi sizwane nethi ukuthi ngifuna ukuthi bayekele bengibawa ukuthi bayekele ukuloko kambe bangikhuluma ukuthi ngiyaloya ngoba angiloyi kuloya ngikwazi. Okay. Yeah. Sesi unya go kwana le sesi yago. Ngiyafuna ukuzwana naye. Okay. Sesi yago re lena le ya mokgetholla wa ile mokgetholla. Mina ngimkhethululu ene leyo ukuthi uyaloya angikhumbuli ngiyikhipha ngiyamumlomo ngowamumlomo. Ke di advice tse jwang tse o ka di fang sesi ya gago ke bophelo bo buang bo nya kang gore sesi ya gago wa bophelo. Ngifuna ukuthi siphilisane ene ayekele ukuthi nakahleni nabangani bakhe la akhulume ngami bese abangani bakhe babuya back imbezi bazongitshela ena ngimbuzi nethi ngifuna ukuthi ayekele lento leyo siphilisane sizwane abantwana bethu bazwane kube nezwano ekhaya. Ke ba moroka ke ba le problem sesi nke o ntse tabe ya gago ya gore ge a dutse le chomitša gage ba bolele ka wena a kra o bakwe ba le batla ba go botsa gape chomitše tša gago tsone tse wena o bollang ka tsona ke tše di go lwešane le ngwana mmago o awe ka ntwe wena go ntwele ge o duletse gore a ka lise o khuluma ngamena kana bangani bakhe o bolela ka mabarebare a batho ba e leng gore ke bona ba ba hlotlang ntwa ka lapeng la mmago between wena le sesago phuma e bantwena abo ke zizitha zenu ngale ngikhaya ngombana abafuni ukunibona nijabulile nanijabulile ko bafika bakutshela ukuthi lo uthi so ngawuphuma lapha ngoba mabakhuluma njalo waye ungababuza ukuthi waye nina ningamkhalimi sesi ukuthi angakhulumi ngemntwana sekibo mmogo lena vane ngidecide ukuthi ngithule ngikhulume nabantu abakhulu kwayena ngimbuzi mina. Sesi problem o llela batho ba ba rong ene batho ba o llelang go bona ge ba boa ba busha ditaba go ngwana geno a ba di bushi ka go aga ba di busha ka go di oketša le go ria gore go be le ntwa ba ikušiša a kere motho ge e le gore ka gare ga lapa go a lwewa o ka se llele go batho ba ka magae o tlo llela go batho ba ka ntle ke nyaka go lokiša ya gore o llela ditšhoming tša gage a kere ka magae a go ne wa ka llelang go yena so o llela tšhoming tša gage yes o seba ka wena mara o seba ka wena a llela tšhomi tša gage ditšhomi tša gage buele ka ditšhomi be di santše di mofe maele gore no mosadi ngwana ga ria so jwale ka tšhomi ya gago a rie ga e ko mogalema o nkwešiša because a re maybe wena ka gae ba kwane le wena and then o tlo llela kae ngaphandle obvious yeah so a se gore wa seba o re a go ne mo nka llelang gona go bana ka gae ba ntlaola. Number 2
go tla jwang gore sesi le ba baka lena le kwane le ba baka lena ka moka le yena a ska nyaka ke motho bophelo ba sesi bo jwang mama o mofingo kore ke gopela le mpotse nnete bophelo ba gagwe bo right bona neti problem ke mathata a na le ngona ke gore a kwane le sesi ya ka wo le wola le abuti yena bo right bophelo ba gagwe ke eng ya e dirang e wrong ye lena le bona nka e bolelang ke re mhlomong ke go ya a nwe bjala a ke tsebe ke no naganela gore mhlomong ke gore a ye bjaleng a nwe bjala kore le sekela tšhaba go bolela e gore sesi o nwa kudu o sepela bošego o tlogela bananno ba nnoši e boleleng straight re tsebeng gore re thuša jwang awa yena wa tsamaya ne mhlomong ka weekend ena ya tsamaile na a šia bana ba gage le wo and then a boa wa boa o ba reketse dilonyana ba ja and then go fella mo mara go rutsa ma mhlomongwe beke dikgwedi a sa bua sa tlhokomele bana a sa phone a botsise gore bana ba bjang a ire ntwe e seng gore ke mmolela ka gore kwana le nna and o tlile mo nna fonela nna re ke kopa re nyake thuso ka gore nna ke tsamaile ba mpotsa so ke nyaka wena o tsamaye le nna go be so I seng gore ka mkgetha gore ke kwana le yena ka gore ke mmolela bobose okay go kwele se se mogolo nko dule mo go dutšeng koko ganyana ke gopela o no mpotsa nnete ko se se mogolo gore ga botse ke eng ntwe e dirang gore lena le ba bararo bontši ba lena le skela kwana le sesi a bona o ka re yena ga ane motho a kwana le yena ka gae diphoso tša gage tše di riang gore lena le bana ba motho le skela kwana le yena ke eng nna a ke na le bothata le yena bothata bo gona le kwane a re kwane ke ra nna mo mpilwe naka ke na bothata le yena mara yena o lwa le nna ke tsebe gore why gona no re dutse mo le mo gae re botsa mamngane gore wa liwa ba re ro lokisa ntho so wa tlhagela o dula mo stolong a re wo o mela wo nna ka re nna a ke emele motho nna ke motho o wrong se le botsa motho gore a wrong lena le ba gae rena re tswile ka moka 1 2 3 re tswile ke lena le ithumo since le dilo di two le bo abuti le are o a mothulele nna ke tswile gae le o tswile gae ka lebaka la gage o lwa le rena a re tsebe gore ba kae ka mapele wena o tswile lo mo fo tswile o monyane o fe o o tswile gae o dula ka yona RTP boyfriend khana swena ba reng le apia pitsa tše pedi lo ne ra ke ya pitsa tše pedi so ka decide gore re lo thata e re ke mshutela okay le nna sabe ka tswa gae ka lebaka la gage le bana ba ka le ba abuti ba ka ba babedi ba phela mo nna right through nna everyday ke apia pizza ke tshulela bona ba re o a ba tshulele o apia ka dipizza a bie ka kamrene bona ba na dipizza re apia mofe dijo tša abuti a di nyakang di reka ke ma abuti re ka bopa ke sala ke mma le papa jale ba re abuti a reke bopi bona ba tla reka shabo so se se letima abuti bogobe ka bopi ba gage mina ngiyazithengela ipuphu beka umntwana ekhaya lo lesikhathi ahlala ekhaya beka uputamlo beka thenga ipuphu badle babodwa shuthi kahle bekathenga ipuphu uputamlo sipheka sonke lesesikhathi besisapheka sonke mina uputami ngithi ngiyamphakela nikeza abantwana ukudla bomnikela athi angikufuni abuza athi kupheke ngibani ukudloko bathi ngubongi athi angikufuni ukudloko mina akujikise kwaba 3 days kwaphe ukudla kwamangakufuni ngasuka ngapheka ngiyi1 ke ngizithengela yami ipuphu na nje ngizithengela yami so bupi ba gage yena bo apia ke ma ka re wena ba gago wa dithekela bupi ke dithekela le shiba ke dithekela and then ka kua ga go shetse bana ba gago le abuti le babuta ka ba baithu so bana ba le bona ba jaka ke apia nna ke mphakele uputami lo mncane ngoba yena siyazwana sinaye akakwali ukudla kwamaka kusabi so ka gore wala o reka bupi bonnoshi o tla buja bua bupi bonnoshi o te ka piela nnoshi go ba go diragala mama nko ishe ka mo ga sa ba a go tlhogobela mma go tlhogobela abuti go bane ke bapa kana reka bupi ba re go bane wena o abuti wa ka mo go mogolo o tlotswela pele le go reka bupi jalo wa reka bupi a bie mola wo le wo ne ba reka shabo gona no o are wo wa pia a motshulele go bane o la o tswile a sa dule gae
o re ka bope bobeya mola bope ba bona ba timela go tsebo fela kae a baje ba re o tla nyaka dijo jwang o sa re ke shabo a re a ke re ka bope lena re tla re ka shabo a re ke le shabo wa tshwana a re a ba motsholele bopi bo a bo fetse ke no ge ba reng ba e bone ja magobe ka mo na ke dule le bona mara a boteola o phela a tla mo nna a tlotlisha di complain a re ba pia ba tsholela ka o ka ya ditamreng botegane nke atle mo nke le bitseng a ke nyaka go kwa mo sesi bophelo ba ka gae bo felleditse bo go gapeletša gore o tswe o ye go dula le monna wa gago ka lebaka la gore ga geno a gone bophelo ke mang ka ga yanyetseng ka lešira tswileng ra ja lenyalo la gage ka lešila ba o phume ngomtshato like ovunile le go vunula o ba mo vunulisitseng o kae ke mama ka mo ke yena a feditseng ka moka le dilo ka moka o ke yena a nyetseng wa nnoši mama o tswele le yena o ile molekaneng wa gage le mama o tswele o ile molekaneng wa gage ka ga e lešaile sese go nyaka le wena o tswe go nyaka re go thuše o tswe o kry-e stene sa gago gore o se ka paleliša bana ba geno go tla ka gare ga lapa gobane ga buela le kwane ene le sa kwaneng ka moka o ke gagabo mara e re ke le botseng ntong o re ka montšha mare ke ngaka o le ntompa ka molagae o ra re ga ya go tswa ka molagae e sa le di-cost tša re santse re thothele ntompa ye e gagaga so go bohlokwa gore le kwane ntane dilo tše ka moka a se phošo gore ngwana a tswa esteneng sa gage no ke ntho e right gore mosadi ga bona o ka re banna ba tšea nako go menyalo a tekagele ga gage le ge e le gore lenyalo le tle a ne le motse wa gage motse o la re tla go fa bana nnete gore ka gare ga lapa go be le peace cause go ntse le gore a re wena o tšhaba go agae o tšhaba yena a ke re a le kwane ye a le kwana kere last nako o le mo ke kolo ka re rone stene ya standing naso neti angikhona ukuthi ingakho angisebenzi ngidlimala abantwana emholo ngithembele kiyo vele ene akaka umntwana ekhaya omncane akaphuma ekhaya nje athi phumise ngimi uzikhambele nje ene besisazwana leso sikhathi nakhamba akakhitshwa ngimi manje sesami lomkhulu uthi ukhitshwe ngimi obolela nnete a re o tentšhitše le sa kwana a wa ntšha ke go se kwane ka gae kunje ukuhamba angali besisazwana kunje mina ukuza kwabo la besisazwana sinaye ikinga isuke lapha umntwana kasesami lo wabetha wami umntwana angibazi bebanga into nanjani ngiyazi indaba khona ngoba zanke sihlale phasi siyilungise wambetha wavuvuka vela zanka esikolweni for 3 days mangifika ekhaya bekano sesami lo esingazwani naye mangifika ekhaya ekseni ngibuza usesami ngimbuza ngithi mina babanga ini athi akazi mara bekakhona wazi soke istory afonele usesami lo amtshele soke istory usesami aphendule le wephendula ngakhona athi akabusa ngisho ufuna ukubusa umntwana wakhe lo yababuse lapho ngifonele usesami ngimchazele istory soke ngimchazelako ngithi mina ngifuna ukuthi kuwe ngimi nawe nabantwana baboyi-2 sihlalisa abantwana baphasi bakhulume ukuthi babanga ini ngesibhalele bantwana bethu then mabakhuluma ukuthi babanga ini sikhona ukubalungisa ukhuze umntwana akho ngikhuze umntwana nami ukhuze wami umntwana ngikhuze wakho umntwana wafika lo wakhe ngambuza ngathi mina kani ikinga kube yini aphakama umntwana bengaka ufike usesami lo singazwani naye nakafikako afike naye akhulume leyo akhuluma ngakhona ngithule vele ngingamphendula zange ngimphendule ngasithulela ngathitu ngazitshela vele ngehliziyo ngathi angifuni ukukhuluma naye next ngoba ukukhuluma kwami naye net ngamphendula izokusuka vele ngikhuluma nomntwana lo kuphela ngimbuza ukuthi kanini banga ini nomntwana loya aphakame vele abengakathi basho ngingazomtshela uzangibetha ngimbuze ngithi mina kani wena why ubetha umntwana womntazana umbethe so why bungathathi ibhande umbethe ngebhande usesami lo nakatshela usesami lo atshele usesami athi basho mina ngithize umntwana ngaze engomeni kwenzeni afake indaba zengoma azange ngizifake indaba zengoma ngavele ngambuza ngathi mina kanti banifundisa ukuthi nibethe abentazana esikolweni or engomeni na
akhulume ezinye engingazange ngizikhulume engingazazi nokuzazi iphelele lapha indaba le ngilinda usesami ukuthi uzokuza sizokuhlala phasi nabantwana ayi usesami angaveli angezi vele ngingamfoneli ngizithulele ngithi jama ngimekele ngoba mina nami vele bekalimela avaleka amehlo inthombe zakhona zisesekhona nanje alimela amehlo la wahlala 3 days angayi esikolweni yena ngelanga lebambetha ngalo wakhamba waye police station wathi bashe ubophisa police station bamnikezela inye iphepha mina ngingekho ngile RDP wayeza nephepha lo yimathi mama bathi ngize nomuntu omdala ngathi eyekela indaba yakho yamaphoyisa ungafaka amaphoyisa lapha sizoyilungisa into le ngizofonela sesami then eze sihlali phasi soyi4 kungabi nowesi5 ngoba lo wesi5 kuzogcina kuliwa vele sinikhuze ukhuluma ukuthi inibanga ini nomntwana sesamakhuluma ukuthi inibanga ini awu sesamazihlalela zangikheza sesingalesi sikhathi umntwana limele ukhe wayombona muphi wakasesi angeke ngiyombona ngoba basuke la mama king umaka umbetile mina ngazi ukuthi ungifaka ngani mina nekhaya phezulu kwabantwana babo angazi ukuthi mina ngiyabona ukuthi bathanda ungipharela ho khaneng ngwana wa moshimane o abethile ngwana ga kwama ngewakasesi batsensana ne wakhe ukhe wambetha eban la tsubara king nkere lukishe mmo le re thomile re tutuletse akere la re lenya ka thushwa akere so go ne le batho ba bantši kudu ba nkebeng re batlisitše mo radiong ba e leng gore ba nyaka thusho ka nnete sesi nke o be le nnete mo bophelong ba gago go tlhoka nnete ga gago go tlo go hlokisha khutso go tloga mathomong ge o tlhalosa ka taba ya ngwana wa go betha ngwana wa gago ke sho gore ka moka ga rena ka mo re be re tseba o bolela ka ngwana wa ausuo e seng wa o secondly o boletse gore o tswele ka gae ka baka la o se se ya go mogolo a e tlhatsela ene a tseba gore o tlhatsela maka o tswele ka gae le sakwana le o se se ya go o tlhatsela gore wena o ntšhitše ka gae ke o wa e le gore ga se nnete taba eo ge e ka ba le tswele le sakwana then e molaleng gore ga wa ntšha ke yena then re kgopela gore nkele re botseng nnete mo gore ga botse a re tlo o dukologa solo la bona re ke nako mang 10:13 re kgopela nkele re botseng ntwe e le lošang ka lapeng la ga bolena se se o tswele ka gae kang ka magadi ka 0% kang 0% o tswele ka gae ka 0% o tswele ka gae ka 0% motho a tsweleng ka botse kuo a na nnoši a kere le hloka thuso wa mohuta mo go Dr. Moremi ka mo mpitšentše gore re gopela nkele re botseng nnete ye e leng gore e hlapile diatla le hloka thuso ya mohuta mang ge le shale le tla mo ithuso besifuna ithuso ukuthi laba bayithu bazwane bakhona ukuhlala boke ekhaya ngoba umano baba babashiye basahlala ekhaya ene ithuso yesibili besifuna ukuthi basithekele lapha kube lesilwane esikhona ngoba bese kukhulunywa ukuthi kuzoba nomuntu ohlokofalako so besifuna ukuthi sicale nalabo ukuthi abahlokofalile bakhambe ngendlela right noma bakhambe ngendlela yokwenziwa ngoba asazi ukuthi isilwane lesesikhona ejardeni ene kube nobuhlathi bokuthi loya akaganga kaloyi mhlambe into la yenziwe umuntu besifuna isizo lokuthi neti kuphume lesilwane esikhona and then kube siyazwana sonke yonke into esikhulumako sibe bantwana bomuntu sizwane omunye angathathi into yomngani ukuthi umngani uthi njengaye lo athi bamhleba abangani bakhe angathathi indaba ukuthi loya ukhuluma ngami banganini bakhe uthi so bese uthatha lidumo lokuthi ngcono ngiphume ekhaya ngiphumiswa nguye lo isizwe besilifuna ngilelo ene bengiba ukhuluma nangale umntwana mina ungifonelile wangitshela ngithome ukuthi ngifonele nguloya wangitshela ngendaba umntwana ukuthi umntwana nami ubethelo wakhe so wathi naka ngifonelako yena ngathi mina ngilindi ikhola ukuthi angifonele bese ngizokuya ekhaya ngifike ngibuza ukuthi kwenzakalani ngoba indaba yokuthoma yokumntwana nabalwakho bengasi kokuthoma akhuluma ngaye ngathi mina emiyekele ngizokutshela umama akhe ngikhulume naye and then nawe ube khona bese silungisa into le iphele
wamiyekela kwaleso sikhathi wabuya nje kwesi2 azange sangitshela mina ukuthi mama ngiyombetha ngokuthi uloku ubhizi ukhuluma ngami esikolweni so nasekambethile umama ke sekangifonela uyangitshela ngathi mina ngiba ukuthi kube ngimi nawe naye wavuma nami ukuthi sizoba soyi4 sikhulume silungisa abantwana laba ngikhalimelo wami ngikhalimelo wakhe ene ngimtshelele ukuthi wena umntazana ngathana ubeshwa ngaphandle kube lo wami kube nguye okulamlelayo manje ukhuluma umntwana wangendlini i-wrong leyo nto ngamtshela ukuthi mina ngizokuze ekhaya sizoyihlalisa phasi silungise so mase ngibona lo yamakase kangitshela ukuthi yena ubuya samwe bakhulume sona so ene usesi lo bangifonela bangibiza kuyisunday bangitshela ukuthi ize ekhaya sizokhuluma usesilwabe kabuya ukuhlola le kaMremi and then base bamtshela ukuthi ekhaya kuzoba nelifu so kunomuntu ozokuhlokofala ngathi mina nangifika ekhaya konke lokhu nangabe basho njalo ngoba akunamuntu onemali ukuthi sikhambe siyokuhlola sonke ngoba bamtshela ukuthi akeze nabantu abadala ngathi mina ngcono siyokubawa isizo ku radio Mutse kukakapa sibese uMremi naye uba khona siyokubawa isizo ukuthi ngoba akunamali ekhona athina abanye asisebenzi imali ayitholakala so indaba kuze ngingayi mina kuye lo ngiyokhuluma naye ngendaba ukuthi abantwana babethene ngoba bese ngiyirecordile voice note ukuthi ize la ngizokubawa isizo ukuthi nayo indaba lesihlanganise phakathi ngoba asazi kuyinto mhlambe yokwenziwa or njani ngoba naku ngendlini kungazwani right abuti ngoba tamelekeni ngwanesho sondela ngapha la ka kae mama ga re ga bona mo ke nana ro tla ba le shapa kunjani mfo Esibona mama nivukile akukho ukuthula ekhaya batsho udinywa ukudla uthenga ipuphu mara awudli ikinga ewuyibona njengobhuti omkhulu lapha ekhaya kuyini ubonani kuhle kuhle na uqale abantwana bekhenu nempilo eniphila konkhaya alabeka kunesathanizimo sorry sathanizimo okay kunale mali adichila mola kai moayo ke madi ai ke mali adichila kudichila mola hayi akuse right okay izingazi ezimbi zisekhaya zibuyaphi asiza angizazi ubhuti wami wokucala wakushona kwaze kwaba nomunye wesithuko ukushona uthi bekucishi bebathelela yena ichef manje ichef yawushaya loya lo ucala washona ibuya kuba ni chef akompus lo athi ngulo okay kusuka kwaloko mina yiko until no yiko ikhala ngilisi right until now from lo bhuti lo ucala ukushona lo athi le chef bekosta idlwe ngimi kodwa le chef lo bhuti ungifonelile ngisebhasini athi le plate uyalidla athi wena lithathe yena uyandlula ngebhasi uyakuphi kuphi makathi uza ukuthi lo mfana ukuthi lo mfana bathi ufile ngale plate lela alicele kuye indaba yokuthi bathi iphuma kulo ejama baba indaba yokuthi ukudla lokho akudlile kube kune poison nizwe ngobani kukhuluma yena lo muntu sewufile lo muntu lo ubhuti lo wasoshonile awa nina niseleko nje ukuthi iplate ukudla bekune poison nakuthola kuphi kubani sikuthola ngalo lo muntu wakhona ushonile naye lo angithi bayithuba shonile yena lo munye uthi le plate lokudla lo bekosta kudle kuze kuye kwasho manje uthi kwadliwa ngulo lento beyiconde kuye lento beyiconde kuye kodwa yadliwa ngulo yangali ngoba yena bekandlula ngebhasi yena andlula ngebhasi suka lapho lo sisi lo azange samthemba until now awumthembi from no ngale ubhuti akhuluma athi ngiyangena lapha ekamurini lakhe ngibona ibhodlela elimnyama ini into ezinaks manje mina sisi walo mina ngithembi angithembi into zalapha ekhaya isathanism ngiyayibona ikho igazi elimbi igazi eli-wrong lapha igazi li-wrong manje baba ningcolile anzwane kunegazi lapha anithembane niyaloyisana wena njengobhuti omkhulu boba wela umuzi wekhenu ihelebho elinjani ukubaba uMremi mangakhona ukubona ukuthi masingatholi iphengo yokuthi sikhona ukubona ukuthi kuyini lento ecostaw le ngoba igazi lapha lihlangene selihlangene kakhulu nento ezirong nemimoya eminingi so
kodwa mina into ekusuka ngathembu losisi ubhuti wami lo ngilandelayo uye wathi lokudla loka bekosa kudliwe yimi izwakele le baba izwakele siyathokoza ya baba ethi ngibuze la ukuthi njengabantwana la ekhaya bayakuhlonipha labantwana lapha ekhaya ya abahlonipha abakuhloniphi bayahlonipha mara esikhathini esiningi basuka bangene umoya lomubi kodwa mina ngoba ngiyabona ukuthi yini ngiyathula nginandaba wena nalo vela nizwani ne angeke ngithi aswani awusimutsephi asura ngase kirari kwana nna ke mogolo mo go yena tshwantse ke nagana ya bona gore why ke samrati ya ke ko mogolo mo go yena ene ko mnyana a ka re nna ke lwa le yena tshwantse re a nagane gore a o botse wa lwa le nna I must thank self ke re ko mnyana le nna ko mogolo a ke lwa tshwantse ke nagane gore why ke lwa le yena siyathokoza Matsela ya siyathokoza ungahlubula ama-earphone la wanikeze usesi omkhulu sesi o boletse gore wena abuti o re bambambo ba re plate dijo be di apeile ko wena iplate eyayapi iyadliwang kubhuti o wa go hlokofala mina ubhuti ami ngezwa bathubuliwe i-alpirim nabatshoko angikwazi ukuthi wadla iplate or wenzani and zangashoneli ekhaya washoni umama mina waza wazongithatha ekhaya boyfriend ami bengahlala ekhaya weza uzongithatha wathi sibongile ngiphekelele eclinic saya eclinic sife eclinic velibhutami ngiyambona ukuthi uthulile umama nje bathi akhambe naye esibhedlela jama ubhuti akho nakasalela aya eclinic usuke akuphi usuke asemsebenzi mina bengingahlala ekhaya leso sikhathi nabathi ubhutami ushonile udlichief uma wangithatha ekhaya boyfriend ami jama inkofi wa atlhalose le khula la buta lena ka pelanyana ya mo o ka re lwele o ka re ya somewhere nna ntho ke tsewa ka butaka na robetse ko bogeng ba gage a tloga fru a ya ko hae a fitlha a rekela mmaka sukiri a song reka sukiri ha nwa tie a tswa a tsamaya aya mo a bereka gona a ira di-tiles a fitlha mowe a butaka ba re o tsene toilet batho ba ko motseng owe ka nako ba bolela awa ba re na tshwere phone so and then ko motseng ola ba re ba bolela ba motseya ba misa tleliniking morago ba lata mama ko tleliniking after tleliniking a kitse ngwana ko gae o ba mo kry-ile bjang yena ba tsamaya le yena ko sepetlela le mama ke nako a butaka a fela moe taba ya gore o jile plate o ka se je plate ka 8 ya fru right ke nyaka go kwisha something o be a etswa ga bo girlfriend and then a bua fru jwa le ka man le mang ga etswa bogweng ga a fihla kreya ka ga go sene sukiri a reka sukiri a ya letogong o ka nako yewe o be a sa dule ka gae a le boyfriend kae ke nnete dilo tse wa se bana ba ko hae ne ke nyako bolela nnete bana ba ko hae a ba ne nnete ditaba ya go loisana ba ira ka bombo a ke tsengebe ne go kgonagala nkabe ba bethiwa bo botle ka bana ntho e nkare ba ira ka bombo ya go tlhoka tlhogo ka bombo prof ke kwele something ebile ke kwa something bana ba ile bana ba motho ibile e re ke se ka ba tshaba 1 2 lo mongwe maybe ba ba tlhokofetseng go ba o mongwe a ka beng a le gona ba gapa ngwana mo gofe ene ba mo gapa mo gofe ba mo thomela le maka ba mo phara le ka dilo tse a seng a di dira that is why ke ile itlhalose kuo gore na go diregileng ka baka la gore ge ebe e ka ba yena a tswela pele a itlhalosa ebe e tlo ba o ka re what the protect sesi ke motho o mogolo go swana le gore ke mmago bana ba ka moka ga bona ge mmago bona a fetša go robala o swanetse a be le kago mo godimo ga bana ba mmage ba mmabe ge ba sa kwane o boletse maka phatlalatša kapa a hlatsela maka a gore yena le ola
o ka re o badile le gore ba tswele ka gae ka baka la gore ba ntšha ke o ka mekgwa ya gage ye e seng gabotse ene ge o ka lemoga abuti ba mo fitile ka wrong information ka le go la abuta ge that is why a sa tshepe o ka wa ka la gore go ya ka information a ikereileng o ikereile e le gore o apeile dijo a solela abuti ya ge wa ileng a ileng makgoeng and then wola modimo a ba le yena a feta plate ya tle ya ja kuo o mo wrong so ke ka baka le ileng gore o a tlhokofetseng o tsere le khula wola a beng a feta ka base ba mo fitile ka wrong information ga e gona ntweng ya go bona ke dira so malome ka kapa ke nyaka go leka go bopa taba ye nngwe mo lapa le la bo Cecily ne mathata ene Cecily yena ka bo yena o ne mathata ene go a bontšha gore that's why ke ile a tswa a nyake Stan ba gesho dintwa ke tša bana ba motho a go le batho ba ba sa rataneng ba lwi ke ba ba ratanang kudu ka gare ga lapa ge nka bodiša sesuo ka re o godišitše ke mang o ka ke re a godišitše ko o nkwešiša ge nka mmotšiša o godišitše ke mang Nkoliseng mama. o mama khupupene bona 2018. wa tseba mo go na le ntho nngwe wena le o le bana ba mama ke le bana ba papa o ge mama ga go a fetša go wena o fetša go belego o kreile o a le gona ke motswadi ga a belega bana ba bannyane ba bang ba le gona re ka se re o godišitše ke motswadi ya gago bo sesi ya go ba le gona a ke re mama go o go godiša ka go reka tša go ja mara bana ba ba go godišang ka go bopula ka go kuka le go go hlaletša leng ke bo sesi yago sesi o mo godišitše ngwano ene wa morata ngwano okay bona mmo wena sesi o ne mathata o ngaka a o ne ntomba a o bereke pheko tša gagwa di bereke go bile makhu a mantši ga geno go ne le leswisu number 1 bongaka ba go se bereke bo kgona go hlolla motho ra bitšo moloi badimo ge ba nyaka ngwana e tswa ka gae a lokiša dilo tša gagwe ba kgona go ria gore ka magae ba mohloe ka moka gore a tswa a ye go lokiša dilo tša gagwe as le family so ke maekarabelo a lena gore le thušeng sesi lapa la gabo lena go ne le makhu a go makatša ngwana o kgatlile ke stena ne a buti o bolaile ke poison mmago lena o hlokofetše lehu le le jwang mama ka ne go mathomong le gona ke nyaka go bolela nnete le eo ka bona family ya e fitlha mama ka sale a yer a bathini bekafanele ukuhlaba ubukhazi so uma mam ekhaya sathenga inkomo ezithu sazisa ekhabo like ra dira munyanya so a re fitla kwa ra go sene khomo go dilele ngwana mama ne ke le teng mo dikgomo tse sale di a tsamaya le nna le papa ka le bontate ba bang mama ka thoma letsohole like la tswa bathi nomlilo bezimo ka re le chile so wa go muthung a re go muthung go na le batho ba na le maka a ba sa bolele nnete maybe or na sa bone a ke tsebe muthola azanka a bolele taba straight ka letsoholela a no bolela gore munyanya o ona o tlo fita mara ha bolela ditaba tse di utlwagalago la kana go ebile ne ke sene ngcondo ya gore dilo tse di tsamaya bang mara re sola re ilwa gore why re sa kry khomu e godile le ngwana ka moga kukwaka ba tlhaba dikgomo tsela tse pedi mama ka ke nna kwa thomo tlhabega net mo a be a tlhokofala ka semanje no not semanje like o irile semanje from asala omumtsa and then khaya asi tlhabi ubukhazi ukuthi kuphume lithini isifunzi no like ikomo ekhule naye angisho nonza umtchato kufanele umkhwenyane makazana nenkomo athole ikomo ezokuhlabisana nale ezange azithole umama mzange ayithole ikomo leyo wathoma lapho ukugula uma
wathoma lapho watsha isandla wathi natsha isandla kwabe kuthomile-ke uyagula waze washona. Okay. Wa bona se se utswile o gagago. Re nyaka go bona tšatši le lengwe monna o dula le yena modimo a le atla go nyala kere. So a ka se go nyale e le gore wena le ba geno le alwa. O nkwešiša? E re ko go botse ntongwe ka gare ga relationship so. Wena ge monna go njwala ka go tshwenya o tlo ya kae? Because ba geno ga o kwane le bona. Ene wa kwa mama gago o go baditše ke lenyalo la gage. Se se ga nyala o tsamaile. Wena ga wa nyala o tsamaile. Ola ga nyala o tsamaile le mo badimo ba lena ba sa tsebeng le gore le kae. Prof, ke sa go tsena gano o nyetswe mara o buile. Go ndwa le ge re bolela soki. Lenyalo le padile o dula ga bo boyfriend. Go ra go ndwa la a fapane le ba swana ka moka ga bona. So go ra gore ka mola gae re ka se re go bile le lenyalo. La ba teng. So le bile gona go bua go ba hlala. So motho wa ga bolena o ka kreya le go begiwa ga botse mo badimong o senke o begiwa. O ka kreya le dutse ka gare ga lapa le leng gore badimo ba bolena a ba tsebe le gore le kae. Ene ntongwe e leng gona lena ka bolena le tepakela dira. Because a le gone go dula fase as le bana ba motho la fana maele le fa batho ba ka ntle ba le sa tsebeng gore batho ba le rata go fitla kae. What if batho ba lena le llelang go bona ke bona ba ileng gore ba le loya? What if maybe batho ba lena le llelang go bona le ring le ba fa le ba bolela bana ba ga bolena gampe ke bona ba planang go dira dilo tše ka molagae? Go ntwa le se se une ngwana bana ge ba bathane a go hlokagale gore o emele sesi ngwana ka gae ga ka bethana le ngwana wa sesi ya ka ke tšea bana ba ile ba babedi ke a ba gala ge ngwana ka le wa sesi ba ka bethana sesi a sone lo emela nna sentša tšea bana ba ile ba babedi ya bagale ene ge ile gore wa ka o ne phoso a galeme. So o ka se tšoka gae ka re bana ba bethane ene bana ba botswa gore mo a re bethane. Cause go njale ke tlo go botsa so re lwa ka bana ke batho ba ileng gore solution e ka se be gona cause ke le boditse ka re bana ngwana o gona go betha o mong a boa tle go wena tla le ya re mama ba mpethile mara go fetša re sore ngwana ka ke tlo mmetha le njula go gore ke tlo mmotse re ke tlo mmetha ngwana a boa e go bapala le ola ba bue ba kwane ba be ba bue gapela batle ba je mo go wena se o le sesi goba o le mmangwane ba bue ba solele ka moka ba je ba roba le bana ba le ba thabile bana ba le ba losha ke lena gobane ge ngwana e tla go lwa go llela go wena o mo fa mantšo a gore ya o tla go betha gobane mamang a go rata mamang o ndira eng mamang le go bolela ditaba pele ga bana taba lena gore go dutse le bana ba dutse mo o kry o bolela taba tša geno o bolela ka batho ba bangwe ke yona ntho e riang gore bana ba seke ba le hlompa. Ene go ka lebelela prof o sesi o mogolo o kwana le o kwana le ola o neutral o ka ro kwagala banyaka ka moka mara go ka ba lebelela batho baki ba tintšitše ka thutu wo o kwana le ola o kwana le ola wo banyaka ka moka ga bona batho ba. That is why ngwana o ile ga fetša go betha wa ola a emela wo ka baka la gore a be a ne le di negative thoughts ka ngwana wa ole o mara ke sho gore ge nkebe ngwana wa o a bethile ke wa o nkebe e lokile kgale taba bona ya e tlo loka o ka lebelela mo malome ka kapa re ne bothata ba boloi re ne bothata ba lesebo re ne bothata ba go se robale ka gae re ne bothata ba mahu ke dilo tše nka no re ke dilo tše 5 tše santseng re di solve ka molaga ile go hloka kwana ntongwe ye ke nyakang go lelemosha yona le sa e boniši yena o le reng wa loya ge lena le le family le sa mothuši ge le ka kwa ba re o swaregile ga mammang le tlo re le nagana gore wa ka loya sesi ya ga sa loye le nagana gore ge o ye ge ile gore wa loya lena ba ka mola la pellela ga ba tlo re ka kula pellela ba loya gape ge ile gore wo ba re wa loya lena le re ele ya motšhaba wa loya le sa mothuši le lena ka bo lena le tepi ya mathateng because mathata a tlo tlhagelang yena le lena a tlo le aparele
o tlo kwa ba bolela ba rragadi ya ngwana la o ile a swarega ga mamma ngwana ya ngwana la o ile a swarega ga mamma probleme mo ebile gona mogekolo a sa le gona taba e paletše mogekolo why ke re paletše mama lena gobane le lena be le palla mama go lena a ke re ge le nyaka thušo le kwa motswadi gore o reng ka gore go njwale tiputiše gore nkebe nna ke le mmago lena goba mama ola ile mmago lena santša emelema ke re ka moka le bana ba gaga a le fapane mo go yene ene nka nobela ga ngwana malome ka kapa a tsamaya itia batho a tsamaya roga batho a tsamaya ria eng ke tla mo riang jwale ka motswadi ka re ke mmelege ke motsišitše lefaseng ke lekile go kgalema gankwe ke dire eng so e re ke le botseng o hloka thušo ene a re lokišeng taba ya gore o tšheletše poison nna dijo tše o a di jeleng ka tšatši leo la mafelelo because poison o ka se ije le kgono ya tla go bola meraga mengwaga e tlang nna dijo tšeo di apeile ke mang nkane le tšhaba go sola motho a apeileng dijo tše lelatao ka gore o ebile ba le boyfriendeng ya gage ba se gona le mo gae prof ene nto nngwe e leng gona malome ka kapa go na le boloi ba gore ge ngaka e fetša go fihla gae ba e bereke ka gore eno jwala e lebale nto nngwe le nngwe ka bongaka o kry-a ngwana ba bereka le thosong ga fetša go goroga go pale se se go bontšha gore go bueng thasong ga gage a sa nka bereka mmereko wa gage wa bongaka o ile a boa a thoma bophelo bo boswa ba gore o kgotsofatša yena a sa lemoge gore go sepela go na le se seng se e leng gore se mo eteletše pele and then dilo tša go swana le tšeo ke tše e leng gore mo gongwe di ile di a se sware mokgekolo ga botse a fetša a robalala ke sho mmago lena o robetšane sekgopi mo a leng gone ke ne le nneta gore mmago lena ga a robala a thabile because ge motswadi a hlokofala tlogela bana ba elwa so a go lerolo tša lena lena di tla loka ene lena gore dilo tša lena di lokele santse le rie jwala le ye go kgopela mmago lena tshwarelo le be le mmotse le rena re le bana re swarelana mmago lena o be a bajwa nagana o bajwa go fetša go bajwa o kry-e gore bana ba gagwa ba kwane o ne malwetši a mabedi ke lokiša jwang bana ba mo palla ba ga bo papa go lena ba kae ka gare ga seemo se leleng ka gare ga sona a ra kgona mo kry-a ka gobana next ne tšhelete ya gore ke mnametše wa bana ba rangwane ba lapile go no bolela nnete rangwane o lekile rangwane o lapile that's why ke re lapa la bolena ka kulapeng la bolena go na le ntwe e bolayang batho bona mma go hlokofetse lekhule le jwa no re ka no ya go papa papa o lena o bolaile ke lena o bolaile ke le meno a hlokofala mma go lena o no thomega mo letsogong a hlokofala o mongwe o jile poison a hlokofala o mongwe o etse ke stena a hlokofala and then ka mogare ga lapa a go kwana ene baloi ba kgona go tsena ga bolena ba tsena ba tšee serithi sa sesi ba se berekiše ba be ba tšee ditaola tša gage ba le phekole ka tšone la itseba gore ya kgonega nteo a gona moloi wa a tekelang malapeng a batho moloi lapeng o tsena ka serithi sa ngwana wa ka gane gore e le ka re le rialetswa go pale o franta ka motho moloi o franta ka motho that's why go ne le boloi ba polelo ba fela ba re go ne skhwirikgwiri ba re lena ese le bana ba motho le ne problem cause le belela mmakhu a bileng gona ka moka le ile la hlapana le tlo hlapa buang le sa kwane ene lapa la bolena le ka se tsoge le ile pele tate le re ke kopo o araba nete mo go tlhapeng re tlhapile gantšhine and then go tlhapa ga teng re tlhape re ko re tlhape ba re wrong re ko re tlhape ba re wrong bjano nnete a re sa itseba nna yena ke kgetha gore ke khuname ke rapela ke sa tsena next tsa matlhapo or tsa go dirang pele tlhapela kae la bofelo re tlhapile ka nako ngwano a tlhokofetse ke ra ka dipudi tša mathomo before le hula ngwano go jarateng pele hlaba dipudi re tlhabile ga i1 ga i2 and then go gongwe ra o mongwe wa ntho wa mosione a re fa ditaela ra tlhapela ko gae e re ke le botse
a kere batho ba lebeletsamaga go bona be ba leka batho ba modimo so lena nto go njwa le santseng re dire ke gore rena ga botse re o tswela pele jwang after lehulela la ngwana o la stena go ile go ba lehule lengwe no lebaka ke gore a kere mohu o lo berekile ke nna mohu ge re mmereka re bereka ka motswalela gore lehu le eme a kere so mara ge lehu le eme lena lelo so ke thoma go makala and then ntongwe gape e riang gore e re makatše re le mangaka ge re berekile lena le boa le hlabana le loišana le bana ba motho gape ditaelo tše di ka seye go nyakela ka ntle di tlo nyakela gona ka mogae because lena le leba ka mogae a le tshepane mara ye ke nyakang go le botša shi batho ba gabo lena ba le thieleditše ba gabo mama ba gabo papa ba agelwane ba lena setšhaba sa mo le dulang lapa lela la bolena le santse le tsoge le be le maatla ke kwele tata a bolela mo wa bontšha gore lapa lela a sa le bona jwale ka lapa le tšhilafetše kore lapa lela ntwe la e sa le lapa ene ene go ya le ka mokgo papa a beng a bolela ka gona o no bontšha le gore lapa lela le badimo a ba gona ka moo because ke ne nnete gore lapa la go ba le badimo malome ka kapa mo go neng badimo go ne boragolo wa rena ene boragolo ba ka se re tlogele re tsena ka gare ga bothata ba le gona ke re belege ke bona nkebe se bona ke re nkebe re se mo so ntwe lena le santse le e tsebe se le bana ba motho le ka gare ga meleko e mentši ene meleko ye gore re kgone re tlo e nyaka ra kry-a gore phoso go na le mo go neng phoso gone e ka no ba go le mohu o sa la tlhokofala gale maybe go beilwe seo se beilweng mo go yena o fetša ba and then le gore baloi ba bohlale ba kgona go no tšea setlhare se sennyane ba se bereke ka lesukana nto nnyane ba e latlhele ka molagae le lwe go fitlhelela le be le fetse le bolayana le kitimišana ka dithipa so ka kua gare ga lapa ke santse re bereke re le thuši gobane ge le hlaba pudi go hwa motho e le tšholla madi go hwa motho so gore re nto e leng ka mola e berekilwe ka madi sesi o mogolo ke mang gare ga lena ka moka ke abuti o ra bosesi bosesi ko skipetse seo abuti re ya motshwenya gobane go lwa lena ene abuti o re jwale ka abuti ga a kwagale ge a bolela ene ntongwe ke nyakang go le botša lapa le lengwe le na le mogolofadi wa lona re ka se be 100% ka moka ka mogae o mongwe o tlo gogela ku o mongwe o tlo gogela ku o mongwe o tlo gogela ku mara nto ke nyakang go le botša le santse le dithute go kwana ene lapa la bolena le be le sephiri lapa lela ke la mmago lena nako lena le tšeang ditaba tša ka mogae le di fa batho ba ka ntle ditšhomi tša lena di gare di tšwela pele no ge nka le botša gore batho ba le godile le bona ba kae ba bangwe ba ne di-business ba bangwe ba ne metse ya bona ba bangwe ba ne bana ebile bana ba bona ba nyetse ebile ba tepušeleditše gape lena le sa eme mo go teng le sa swere tshele le sa lwa mo go ne ntwa go ne mahlatse mo go ne ntwa go ne lenyalo mo go ne ntwa go ne mmereko mo go neng ntwa a go ne ntwa e lokang badimo ba bolena ba tsene ka gare badimo ba ka se tsene ka gare ga lešata so ntwa ya ntwa re a itlogela le kgono lena le kgopelana ditshwarelo lena le rata le sa rate gobane go lwa ga lena gore thuši ka selo ene ge le fetša mo bana ba le go ba botša re le ya kwana and then re tlo ya meropeng goba le tlo tla gae le feletše re a go nyaka go tseba gore na bothata ba lapa lela ke eng gore le badimo ba bolena ba tsebe gore le kae a go a bona o le so sese go njwa o seemong se se jwang o tlo swariša mogalabo wa gago bothata because go njwa le wa go belega o ra o a ka te gona nnoši auso ene le mogalabo wa gago a ka se mo gona nnoši so ge lapa lelwa le gogiša mokgonyana boima then re llela gore dimpho tša lena di bulege le tša bakgonyana di bulege ba kgone go nyala go be ga botse ka gare ga lapa bakgonyana ba ka se lenyale le elwa so tšatši le lengwe o ka no re o elwa so ba rago motho o paletše ba gabo o saka ke babogadi ba gago o tlo re ya ebile be ke sa rata gore ke bontšhe gore a ke re le dula le di-boyfriend di kgaitšedi
di-boyfriend tse e leng gore ga di a lenyala ba no dula le lena mahala tsebang gore batho ba ga bo di-boyfriend tse ba le thieleditše ene di-boyfriend tša lena tšatši le lengwe o tla be o sa re ke a bolela a go hlapa o le ka mathata a lapa la geno a e leng gore wena ga o kgone go kwana le bana ba mmago ebile ga o kgone go lokiša le bona le gopoleng gore ka gare ga di-relationship re alwa re a lokiša so tšatši le o kwatišitšeng ke tše di go kwatišitšeng o leka go ntšha sa mafahleng se se sa go swareng gabotse yena ga a tlo itšea gore ga o ntšha sa mafahleng gore ga o a swarega gabotse o tseba e le gore o swanetše o no ba ka mokgwa ka gore o tšwa lapeng la ntwa o tšwa lapeng la go hloka khutšo o tšwa lapeng la batho ba go se ratane ba go se nyakane so banna ke bolela jwale ka monna ke a itseba ntho eo banna dilo tša mohuto ke ba di captura ba di tshwara tšatši le o tlo re go o bula molomo a re a ke makale o ka se re o palela ke go kwana le bana ba geno wa tlo wa nyaka go kwana le ba gešo kapa wa tlo wa nyaka go kwana le nna so sese wo mogolo ngwanešo mo go bana ba ka moka ga bona go ya ka thuto ya ka go tloga ke sa gola prof ge motswadi a mme a tlhokofala ka gae sese ya rena o tšea position ya go ba mma go rena a re hlahle a re eletše lebaka ke gore nto nngwe le engwe ye mma go rena a inyakang go rena sese ya rena o mogolo ke yena a e tsebang ga botse a ikušang because of mma go rena dilo tše dintšhi o di bolela le yena so sese go tloga le kgono o lwela go ba mmakhutšo mo baneng ba ntle le go tšea lehlakore gopola gore mathata a ka no be a le gona ka lapeng la ga bolena go na le dinoga go ne le madi a ditšhina go na le eng mara le lena ka bolena le hloka gore le thušaneng go lwa ntwa ya mathata a leng ka lapeng la ga bolena ge le lwa le ka setsole le kgonne go lwa le mathata mara ge le kwana le tlo kgona go lwa le mathata la a fenya sese ngaka mo e fedileng gona a senke ya rata ke motho ene mo ngaka e leng gona nto nngwe le engwe e mpe ge e diragala go supiwa ngaka ka monwana nto o swantse o e tsebe yewe ene ke kwile o re a o ne ntom o gorogile a o ne ntomba dilo tša gago a go ne mo dulang gona ga o bereke dilo tšela di ka setsole di go file khutšo ka bo tšona ka baka la gore di nyaka go bereka mmereko wa tšona wena o duletše dintwa o duletše ditshele o duletše majwala o duletše dilo tše ka moka ga tšona focusa mo mmerekong wa gago wa bongaka ge e ka ba gone le tlhatlo ye o e tlhokang o se kwa tšhaba go botša professor mo gore ke hloka 1 2 3 4 o tla go eletse ka mokgwa ka go eletsang ka gona o tla go thuša ka mokgwa ka go thušang ka gona gore dilo tša gago di bue back gopola gore motho wa go bereka ka moya ge moya o sa bereki o a hlaka motho wa go ba le badimo ge a sa berekiše dilo tša badimo ba gage gabotse o a hlaka mo bophelong that is why o bona bana ba mmago baki ba go tsogela matla ebile ba kgona go bopa le ditori tše di seng gona tše kotsi ka wena ke ya go bona gore o kwele bohloko ene o a bonagala gore bohloko bo bokwang bo tšwa ka gare ene le nna ke beng ka kwa bohloko gore bana ba mma ba mpitša moloi bana ba mma ba re ke bolaile abuti ka baka la poison go jwale abuti ga a kgone go tshepa kgaetšedi age ka baka la story se se creatilweng se e leng gore ka moka ga rena re leng ka mo re a tseba ebile re se kwele gore ga se sona o buša pelo wa swarela bana ba mmago ka moka wa kgopela modimo le badimo gore ba go thuše o kgone gore ntwe e leng ka mogare ka mo e thubege o kgone go bona bosese ya go jwale ka bana ba mmago o kgone go bona boabuti ya go jwale ka bana ba mmago o kgone go bona bana ba geno jwale ka bana ba mmago ntwa ya bana ba motho ga e bose ntwa ya bana ba motho e kweša bohloko dilo tše ka moka ga tšona di diraile godimo ga gago mara ke nyaka gore o swarele bana ba mmago ene ga se gore ge re bolela ka tsela ye rra gore o dutse o le right ka dinako tsotlhe
go ne le mo e leng gore le wena o ba fošeditše bana ba mmago ke ka baka le o swanetseng o ba tshwarele ebile o be o ba kgopele tshwarelo le wena se re leboga matsapa a gago ke nagana re ge nkebe o be o se gona mo nkebe re sa sokola go kry-a gore ga botse go diragalang mo e ba neutral ka mokgwa o leng neutral ka gona o seke wa titumelela gore o wine ke ba bangwe prof o sa tso bontšha ntongwe ya gore ge motswadi o tlhokofetse le sa kwane so e molaleng gore le mo a leng gona o wa le bona gore le alwa ene e mo tlhokiša khutso ntho eo go ne le dilo tse dingwe o tlo le thuša ke sure o bona tše tša go tlhotlhobe madi he dinoga tša go ja magobe ga go ne noga ye swantšeng e dule ka motseng re ke ya go ja magobe ke ya badimo ga go ne noga badimo ga e gona ntho eo ene batho ba kgona go tsena ka gare ga lapa la ga bolena ba ludu banye mo lelela go bona is the mo ba kgona go ba up to date prof ka dintwa tša ka molapeng gore jwale ntwa ya bona e tla mo yes and you will never win bona gore le magare ba mabotsana jwang a e leng gore nkebe le swarane malapa a mangwe a le duma gore barwedi ba ka molalapeng le la ba swarane tsebang gore ntwa lena a e kgahle modimo a e kgahle badimo e kgahla batho ba lefase ba lena le phelang le bona le re ke ditšhomi tša lena ba bangwe ke meloko le metswalle ya ga bolena le itsebeng nto gore ntwa ya lena ga e kgahle modimo ene le ka se tsogile le lokile ngwaneso o swarela se seago o go tshwentše mo a go tshwentšeng gona e no kry-a space sa gore o gopole gore ke ngwana mma le ge a ka tlhoale e le o mobe ga kakang mara ke ngwana mma se se šalang ene ke nyaka go le botša ntongwe ya gore le ka se kgantšhetšane di-boyfriend le ka se re ge lelo la kitimela di-boyfriendeng la palela ko go lokiša mathata a lena la bona go ntswe le ge le ba babedi so le bana ba motho ga go ne ntho e ka tsogang e phumutše gore le bana ba motho mara go sa papa go ngwana wa gago owe a ka no tsoga go jagile vega ya se tlho e sa le selo le wena mara o a gone ka mokgwa e ka tsogang e se selo le wena o le ge le ka se kwatelana la se boledišane la tlho yana e tlo no dula e le ngwana mmago ene o tlo be a kgwa e le ngwana mmago so o tshwarela se seago lena ga botse 1-2 le swarela ba 1-2 le swarela ba and then ge le fetša nna le dirile rena favor ene ga se kgapeletšo gore re tlo le gapeletša gore le swarelaneng mmereko wa rena ko go hlola khutšo le go bontšha batho lerato ge batho e le bana ba motho mabarebare a tlo le lweša go fitlhela Jesu a boa batho ba hufa ke ge bana ba motho ba kwana ba ratana ene ge motho a hufega o nyaka ntwe e leng gore a ka tsena mo gare ga bana ba motho a ba lwešantšha balwa ga se gore ge le ratana le ka se tsogile le lwele le dikgomo go tlabana tša shaka le le teng re le bana ba motho re alwa ra boa ra lokiša ra boelana bophelo ba tšwela pele mara e selong e se gone le batho ba bangwe ba ka ntle ntwa ya rena e tlo ba ya waya so prof ke tlogelela wena mongaka ke nagana gore tše dingwe tše di šetšintše ke di-task tša gago gore go tloga mo ba ya go hwetša thušo ya mohutamang le ya mohutamang mohlomongwe mongwe ga ke tsebe a ke go leboge malome ka kapa ke nyaka go lemoša bosesi se sengwe a gone noga ya badimo e dula go toilet ntlong ya botshwela mare 1 noga go bona e ja magobe ke noga ya go rumiwa ene batho ba go seleka ba kgona go tšea dinoga kua ga bo bona ba tle ba di bee ka moga ga bolena gore di phele ka moga ga bolena ba kgone di berekiša ntwa ke nyakang go le botša shi le dumeletše baloi ba tsene ka kua gare ga lapa why ke re le dumeletše baloi ba tsene ka kua gare ga lapa lapa la go hloka borokono le bona o tšwela kgaetšedi yaka o dula le boyfriend go thuša eng go tšhaba lapa le o ka kgonang go tepolelela o sa le gona
mara tšatši le o ka robalang o ka se bolokele koo re tlo ba tlo go tšea bageno ba go iša lapeng la nnete ke bolela maaka ba tlo go tšea ba go iša lapeng la nnete mola o humotse o palela ke go tepolelela ke go botse ge o dutse le monna le kgobokantšhetša tša lenyalo ene ke go botse tšatši le lengwe wena le monna le fela le ya go hlola ga geno ke go botse tšatši le lengwe wena le monna le fela le ya go etela ga bo monna ke go botse go ruta bana ba gago gore ga kokwa lena ke mo ga bo ga gašo ga ga bo papa go lena ke mo wankwešiša taba ye ya boloi ya go bitsana baloi e šetše ile gona ene re ka se hlwe re sa ithibela ka selo mara se nna nka le botjang o se se otla ke badimo gobane ke yena nkebeng a le thuša go ya le ka mokgwa ke kwele lenanegong la go feta a be a re kua ba thosa gona o fodišitše batho a ka go kwele ga botse sese baloi ba kgona go tšhentšha moya wa motho gore o se ka tlho sa porofeta ka gae o porofete jwaleng banna ge ba ile kua lethabong ba ya go teketla ba porofeta gobane ba porofeta ba bantši ba berekilwe gore memoya ya bona le diporofeto di se ka tlho di sa bereka ka gae di bereke majwaleng mola batho ba tšhabetše mathata le go kwa gore ba ne dithokolosi ba ile go nwa tše ba dinwang tša go ithabiša tša go tloša molapo mara kua bole ba kry-a mathata a le ba tšhabetšeng ene o makale motho o tshepa seporofeto sa gona kua bualeng kudu-kudu mo e leng gore ge o ka re go sa se wa motšeo moiša kua o bone go pala probleme ka seporofeto sa bualeng ke ye a se ne ditaelo kore o botswa polelo mara ga o ne taelo gobane nka se go riele ditaelo bualeng wa ikwešiša ile ya go hlagaela ntwa gore o kry go te thabišitše ka thabo la mmotlana ke bolela ka jwala o kry o e fa batho ditabo a ke re bolela dilo tša kgale ge ile re ile a ba gona a se bothata nne nna zanke ba ke batla a ke re ke kole gore wena bo o di tšea ka moya not ka dipheko tla le moya gape o no bereka nako nngwe le nngwe le ka mmolong majiji a moya o no thunya go makala moya o bereka zanke wangenza lokho okay go no a bapalang dikarata ka mo mongwe le mongwe a ipolelele a re kwaneng potsišoše wa tšhang dikarata ga a bolele gore ke nna then re kgone go mo thuša gore a tlogele dikarata ka gore mosadi ya go tšhaa dikarata o ne bothata ke mang wa dikarata a le nnete wa dikarata ke mang mo go lena re boleleng sendebele lo tšhane o tšhaya makhati ngubane kina eba a o sa wadlala kwanje nguwe wiwani bodlala amakhati khaya nobani kodwa omkhulu ngilo that's why batšha ba go bolela bana ba nko bušetse ka mo go kgaetšedi ya ka kama le kae ngwanešo ne sa wadlala makhati no fana na wa yekela awa ngiyakudala no siyathokoza o bona malome ka kapalapale a go ne nto e lokane tšhelete ge e tla ba e berekile re tsamaye ba ye go bapala ka yona ba itšee ba ije gape so thušo nna ke tlo le thuša mara a re bolele nnete nto mathomo ge re ya go phekola re ya go lebelela re papa go lena o bolaile keng mma go lena o bolaile keng bo abuti ba bolaile keng why go e ba le magu a mantši ke eng nto e dirileng gore baloi ge ba bona gore ka kua gae re tlo ba le ngaka e palele ke gore thuša ene ke kwele o ka re maloba o boletše gore a se yena ngaka nnoši ke kwele gabotse o mongwe wa ngaka ke mang ke a botaka o ile a ikhwasa mara wa buya phakathi azangiqede lo mkhulu lo snaila wa buya zangiqede wa buya phakathi ya ke nto ke e bolelang ke re malome ka kapa ka molapelle ba lekilwe kudu mo e leng gore ba maikile sure ba loi gore go seke bo ba le ngwana a thušang batho
ntho go swana le ke e botsa mathwasana ka bontšhi ba ba thušang batho ka ko gae gore le swanetse le phethe ditaelo le lebeletse tabeng ya gore batho ba le emetse gae ge le fitla gae le berekeng ka mokgo le berekang ka gona ka mo gae so a go ne molato felo se ke nyakang go le botsa re fitlhile nakong ya go swarelana nako a rena ke ya re botsa mo re ke 11 o'clock so dilo tse di diragetseng di diragetse re ka se di dirolle ge le rogane ge le bethane akere re fihlile nakong ya gore go no bua leso a go no wa bethile mo moo re dutse polelong ya gore lapa la gabo le na le be gabotse a re sa blame motho re nyaka way forward re nyaka fa ba thieletše gore ba foune ba tla ba re botse gore na lena dikeletšo ba le eletša ka gore le dire eng mara nna e re pele re ya go ba thieletše ke re go lena le ka kgona go swarelana go lebala tše di diragetšeng na stress o ka kgona go mo swarela sese e se go kgahla nna ba ba leng gona ka mo studio malome ka kapa le ba geno e le nto e leng gore go thoma le khono wa tseba re sese ya gone bothata lentso la ka le re a gone moloi wa tsenang ka gae ntle le go berekiša o mongwe ka gare ga lapa ba ka berekiša sese le wena o le so ba ka go berekiša akere so re ya go thoma go dula fase re ya go nyaka go tseba re go diragala eng ene ntongwe ke tlong go le botsa le thieditše ke batho go sa batla ba bolela dipolelo tša motho ga a nyaka thušo a thušegile go tlo ba le ba bolelang tše dimpe ka yena lebaka le legolo e le gore a ba rate go bona mothola ke re ya thušo ge re ka e le ka swarelana la bua go sasala ya go kwa ditaba tša ka ntle la bua la kgopišega a go ne mo letlong go ya gona gobane batho ba tlo bolelang ka lena gampe ke ba nkebeng ba leagile ba tsošitše lapa la bolena so o ka kgona go mo swarela ke se seago mmotse gore o kgopela tshwarelo ngiyaxolela bong ba uyiphethe uyiphele from namhlanje sizwane sibe banana bomuntu mtshela ukuthi ufuna ukuthi yena ayenze akuswarele ngifuna nawe ungixolele konke lokho engikwenze kuwo kumbi ngakuthuka ngenzani ba ungixolele kikho konke lokho ngiyaxolisa nami ngiyaxolisa kikho konke esidlulekiko angicabanga ukuthi kusazokuphinda nokho ene ke nyaka go botsa ntongwe engaka ne bana ba ge ba ne phosho go bona ba bolela le wena ka mokgo ba sa nyakeng o ska ba fetola ka nako yeo chiftanyana mo go bona o fole o be ga botse go fetša mo o ye go dula fase le yena gore ngwana ga ishwarie a ba bolela le nna ga botse ke sese yago ntwa go dia 1 2 3 a idiriwe lapa la bolena wa tseba gore le shata le thiulla motse ene wa tseba gore baloi ba kgona go bereka gore ba kwele shata because motho ga a kwatile o bolela le diphiri tša lapa la gabo ke gopela gore ba ge ba ne phosho o ba nyakele tsela e right ya go ba gala akere ke bophelo bo jwang o ratang go bona ngwana geno ya bophela o rata go rabe jwang like o rata go rabe jwang mina bengithanda ukuthi abuye ekhaya sihlale sonke njengalokho sibuye sipheke sonke sizwane ene bengibana ubhutami ukuthi angithembe mina angikho lapha endabeni zokubulala abantu nokuloyina ngikho angikwazi no abuti o bolela nnete a ke re bale o be a kwele batho sorry mama Moruti ifa mama bana ba gesho go sasage le hlabane le sekela entertainer dipolelo tše le ka di kwang di bolela ke baagishane di bolela ke meloko le metswalle ya lena di bolela ke batho fela ka lena mabapi le go tla mo sepedi se re ngwano a sa leng o hwela tharing
and then motho wa go nyaka thušo ke ena a kry-a go thušo ke moroka ke rata gore ya seemo sa ka mo ga se sa le bose ga se sa le monate bana ba gešo fola matswalo išang dipelo fase dilo tše ka moka di tlo loka ene ntumeleng ge ke re megogo ya lena ke dienga ke dintwa di a tšwa nako ka moka ga yona di be di dutše gabotse di teketlile ka baka la gore le be le dinesa le thušana le manaba a lapa la ga bolena go dinesa modimo le badimo ba dula ba ukametše batho ba ileng gore ba mehlakong ya go fapafapana modimo o tlo le dira gabotse le tlo boelana la hwetša thušo ba bangwe ke tloga ke dumela kudu gore ga gone monna wo a ka notšeang ngwana modimo a dula le yena rumong kapa ga gabo kapa kae a sene morero o mo botse ka yena dilo tša lefase di kgona go timetša tlhaloganyo ya motho gore a no bona o ka re dilo di lokile kganeng dilo ga di a loka so ke be ke duma o ka re go ka ba le hak ya reconciliation go swarana ka matsogo ba fane di haka go bontšha gore ka nnete go tšwa boteng ba pelo tša bona ba swarelane ba lokišitše ke moka re kgoneng gore ge e ka ba moroka go ne le se a ka ratago go se fetiše ke moka re yeng ko ba theeletšeng re kgoneng go kwa gore na bona ba e bone ka tsela ya mohuta mang prof okay sis ngiba ukuxolisana kusesami lomkhulu ya ekhuleni kwami naye ukumdelela ngiyaxolisa ya yena bengingamhloniphi mara ngiyaxolisa njena angicabanga ukuthi kusazokwenzeka lo siyathokoza tatabo yazi siyathokoza mama usisi uyakhuluma ngapha ngiyamuzwa ngamxolela ene umxolele ngamaqiniso angisho ngiyamxolela mina bengalwi naye nithi ngithoma ukuzwa namhlanje ukuthi bekalwa nami ngiyamxolela lo athi uyaxolisa yena ene ningafiki ekhaya indole kushuthi nisuse umsindo futhi angisho indaba le iyaphela namuhla la yaswile so re agalapa la mama lena re thusha lena re thusha family re thusha baagelwane ba lena re thusha batho ba ba lekileng go ka le thusha ene go batho ka moka ba ba bapadileng karolo ya go thusha lapa le re ya ba leboga le ge ile gore go ile gano fela go tswela pele fela se le se dirileng le lekile ba gesho so nto ke nyakang go le botša ke gore modimo wa lena wa lerata ene modimo o kwele sello sa lena that's why le tlile mo so ke kgopela gore abuti o ka ile yena tla kgopele se se tshwarelo a ebe mmereko wa gago yena a tle ka keno mopapa ya re nke re bulelele batheeletši le bona re kwa gore ba ka re fa maele a majwang se segolo ke lebogage le kgonne go swarela motho go bohlokwa go swarela motho go bohlokwa go aga se sengwe ka gare ga maphelo a lena go bula mahlatse a lena go bula kore o ska ba le space sa go swarela motho sekhupi ntšha dikhupi o tlo bona gore bogolo ba modimo wa gago ko mo bua ke bo buang wa ikušiša so nna ke tlo le thuša ke tlo le direla tše ka mokana ga tšona tše ke tla beng ke kgona ke laola ke seemo le mangeloi ka mogo ke tla beng ke kgopela ka gona matsela iša ka mo go matsela ka mo indaba lebe se khuluma la baba ungathi iwele manje be uzwile nasithi abosesi la baba we uxolo komunye nomunye laba obaba omunye nomunye la awone khona abawe uxolo
ngikhwathe indaba yokuthi awusathembi usesi ngomva kokuthi i-information ifike kuwe ukuthi ubhutakho wadla ukudla okuphekwe nguye washona. So ivelile yokuthi by the time ubhuti adla iplate nofana abhubha lo beyangekho ekhaya. Bayichazile abodadweni ngiyacabanga bonyana ubazwile. So thina nomlaleli asilalele asekhaya izwakele ukuthi akusuye akukho la yena angena khona because beyangekho ekhaya. Manje besithi ke mhlawumnye ucolise nakuye ukuthi ubonakale umuntu ongamthembi isikhathi lesibongamthembi ngaso ngoba impilo kosa ichubeke udadwenu akasuye umloyi. Angizokuxolisa. Nangokulalele khuluma naye mtshele. Nasesibonke mina just kade ngisamangele kumangala kade sengicalile ukuthi enhle kwenzekane. Nethi ngakhona ukubuza ukuthi why kubeze kube njalo. Ngoba uzawuthi uyabuza ngesinye isikhathi ube wrong. Yeah. Manje njengoba sekuso uqolo mina akusinto engaba kimi ngoba nami ngithatha kumfowethu lo mfowethu ungisale emuva. Manje wenza ukuthi ish lapha ekhaya manje ngesinye isikhathi kuba nomoya ngithi makuba nomoya sisicala ukukhumbula ukuthi ish uzakusuka kwenzeke le nto leyo. Yeah. Sesibonge manje into enjalo angikwazi ukulandelana into efana naleyo. Sesivelo yami leyo. Ubhuti uthi ubawa ucolo naye bamtshele i-wrong information. Ngiyacabanga ukuthi nobhuti lo amlamako naye watshelwa. Asifuna ukwazi ukuthi watshelwa ngubani. Yena bekabone ini nakasala amtshela ukuthi ubongi wapheka waphakela ubhuti wandlula ngebhesi lo wakudla ukudla lo. Asifuna ukwazi ukuthi lo bekabuya bekasebhesini yena uzwe ngubani. Asifuna ukufika lapho. Mara into esisiba wako kwanje umzwilo ubhuta khothini. Ngimzwile. Uthini mtshele nangu. Uthi uyaxolisa naye wezwa ngomunye bakusunguye akanasho. Manje nami bengithi ngiyamcolela ene mina themisha butami ngiba ukuthi sizwane siyekeleni ukulwa. Ene ngiba ningithembe angisimuntu onjalo angisimuntu lo yakho angisimuntu ocabanga ukuphi umuntu ichief. Yeah empilweni nami ngikhalela ngifisa ukuthi nginganceda abantu kuphela nje. Yeah. Angifuni ukubulala umuntu angifuni ukuloya umuntu. Okay. Yeah. Yeah mina ngiyanicolela nonke. Okay. Ngihlizwa mephelele. Yeah, right. Ene ukudla ngale ekhaya angisho akuzokuba nokulokha nje nokuthi umunye aphekele umunye aphekele. Nabantwana bomuntu akusi ukuthanda kwenu ukuthi ningashadwe nokuthi abobaba bangashadi. So kumele ukuthi nidle ukudla okuyiwani. Akukho mnandi ukuthola ukuthi ngapha bapheka inyama wena ayikho into uzoyipheka ukuthi na ujabule. Uyangithola udla umratha uyedwa lo udla ngenyama. Abantwana bakho bayasaba ukuza ngapha kulokha nje kubaba bazokucela isishebo. Yazi ukuthi ibhlungu kangakana lento le. Seyibamba nabantwana. So thengani ukudla kuphekwe ekhaya kube umuzi wakababa nomama ube nesithunzi. Ungamani ube umuzi lokuthola ukuthi noma umunye umuntu bayenza ama example ukuthi abantwana bakhona abazwani njengalo muzi nonihlala kiwo. So ngiyacela ukuthi ekhaya kushuthi kube nelokhanje nipheke ilokhanje ibottle eli1. Ngiyacela baba. Ngiyazi ukuthi ukuthemba umuntu kuzokuthatha isikhathi. Ene kuzokuya ngokuthi naye uyenza ini. Angisho umuntu maka shuthi mangithi mhlambe ngicela usesi iqolo.
ngizokubona ngaye ngama-action ukuthi iqiniso lo muntu loya lento nebakayikhuluma na iloko ngithi emanifika ekhaya ningamani niqale indaba le nize ngayo la no so ngiyacela ukuthi manifika ekhaya siqala impilo ngobutsha zayenzeka zindlulile ngalesikhathi lezi manje nina njengabantwana bomuntu niyahlangana niyazwana nizokufika ngale ekhaya mina ngizokubona ukuthi nganinceda ngani ngoba imali ayikho abantwana basebenza ekhaya abantwana abazokwazi ukuthi bahlale bangatholi incedo ngoba bona abasebenza ngisho so nizokufika ekhaya noma kusasa noma kunini indaba yalomuzi lo ya mina ngizokubona ukuthi ngayenzani ngale ekhaya ukuthi kuzokwazi ukuthi kube nobuthongo kube nethando abantwana baphile kamnandi abazali benu laba khona bazokwazi ukuthi nabo bajabule mara okuqala nginitshelile ukuthi nizokufika le siyokuthoma ngokuhlola ukuthi ubaba wabulalwa yini umama wabulalwa yini abobhuti laba bayithuba babashona nabo inkinga zabo bekuyini angisho so into ngicela kakhulu ngiyazi ukuthi kusasa abantu laba bafisa ukubona umuzo wakamameni uvala ngibo abantu bazokwenza sure ukuthi bakhulume ngani ningabanaki let them talk yiyo into bayazi kakhulu so nina kumele ukuthi nizwane ekhaya kube nempilo nefane neminye imizi kube nomshado abantwana bangale ekhaya basebenza imisebenzi emihle abantwana bangale ekhaya bazwane abantwana bazokuhlala balwa sikhule si abantwana silwa nabantwana bakabhuti mara namuhla sizwana kakhulu so lento le ikhona iyayenzeka yonke lemizi ikhona ngoba umntwana angeke umtshele ukuthi ungashaya abantu wenze umntwana ngumntwana noma ungathi uyamkhalima umntwana uyenza into afuna ukuyenza yebo uma ubona umntwana wakasesi anephutha ungajameli usesi ukuthi uzokhalima umntwana wakhe yena khona thatha lo mntwana ombeke phansi nana into sona so ayenzeki makafika umtshela ukuthi umntwana sekhaya bekunenkinga abantwana la mara ngiyilungisile inkinga khona uyangithola so nizokubona ukuthi ngale ekhaya le liyabuya liba kahle enzani ukuthi umama nobaba la balele khona babe nokujabula mababona abantwana babo ningabayenzi ukuthi ngoba sebafile inhliziyo zabo laba khona umoya wabo ungamani ujabule tholani ukuthi nijabulise ebezimu bangale ekhayikini ukuthi bazokwazi ukuthi banivikele indabeni yalezitha eziningi lezi ziselele umuzi lo walani nanihlala khona emuva so ngiyacela ukuthi njengabantwana bomuntu ekhaya mangabe kune into nifuna ukukhuluma ngayo iphelele ekhaya noma angisho noma angithi mhlambe ngesinye isikhathi uphuze mangabe kunento ufuna ukuyitsho ungayitsho uphuzile ithi manivuka njengabantwana bomuntu uthi sesimani kunento enye ayingamphathi kahle ngicela ukuthi uwenze sona so ungikhulumele nomntwana ore ngifuna ukuya ngikhulume naye la umntwana lo ahlala khona nalomuntu ahlala naye kumele ukuthi nazi ukuthi uhlala kuphi ngoba lo mntwana uzokuba nomntwana so kumele ukuthi abe nabantu abanakekela sesi nalomntwana lo singanikezi iboyfriend umsebenzi omkhulu umndeni ubuyele emuva umntwana akeke alahlwe nina nikhona niyangithola ngisho so ekhaya ngale ngiyacela ukuthi kube nomoya right into leyo kulwa iphele akithi malume kakapare fe batheletši chance ya gore ba khone go fa ba family maele ba family ba khone go kwa gore dikago go batheletši babogedi ba rena ka mola Facebook re fe melaetša go ba le ka founela nomoro e malume kakapatlong go lebiletša yona le fem ba liba rena thušo ke a leboga alright motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re leboga prof re leboga balli ba rena nomoro ya mogala ke 0131100406 0131100407 go ba letlakala la WhatsApp line ya rena ya 0658582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela Hello Mayoki. My yoki.
Dumedisetse Mayoki le bo mo papa ka mo. Mayoki. Ya, bo mo papa wa dumele le family wa e dumele. Ya moruti ka mo manore ke moruti manore ke ala o re khutwa modimo e belo wena. Ka nnete khotsa ya tse. Ya. Ya re kwile re akwa. Ya. Wa re ntse le rula e tsa le khoshi. Ka nnete. And then a re mo re ba kwamba khopelana ditshwarelo. Ba tsebo re tshwarelo ke e tswa ka le godimo. Ka le godimo ke mo na le modimo le mangelo. Ka nnete. And then happen modimo mo tseya o segana. Ka nnete Mayoki. Se ile gore se gona bona ka bo bona a ba tsebo re dira di tshwana le dimpya e di ka re di go bola wa se wa kitima di a swaba o ba so bona a ba tsele pele re ba kwile ba bopane ba be selo se stay gomme dintwa tseo ba nang le tsona e ba ditse ba tshwarelana ka tsela e be ile gore di name di be di fedile ba se ba pretend ka nnete gore le mangelo ya bona a tsa direng a ba thege le modimo wa bona kgone ba thega le thuso e le gore ba tlo e fiwa e tlo ba yona ya nnete ka baka la re dipelo tsa bona di tabe di tlhapile ba tshwarelane ke a leboga Mayoki aha pele o e tswa ngwanesho ke ne le putshišo fa yeah go ya ka mokgo o kwele go moroka a ntse a etla le bona a ba eletša o ikwile jwang ka go ya gagwe ge a be a iabela leloko le ka go ya gage ke kwile ka baka la re aim ya hae goal ya hae ke gore bana ba motho ba boelane ba tshwarela ka nnete and then he ba tshwarelane le yena ka boyena o tlo lokologa gore a direng a ba thushe and then thushe e leng gore o tlo sa yona le bona ka bo bona gore a re o ya pele ba tlo ba lelapa le le teng o kwagetše Mayoki re a lebogahle aha re a leboga Mayoki o boletše taba ye nngwe fa ya gore ke ratile mohlala wa gagwe prof ge a re dimpya ge di ka re ge di go gobula a re ge di ka re ge di go gobula wa yema dimpya di a swaba kore di duma o ka re o ka tšhaba gore di tšwele pele di go kitimiše 013-1100-406 013-1100-407 WhatsApp line ya rena ya ka fa ke 064-858-2771 064-858-2771 re buleletše motheeletše fa gore a re fe maele fa leloko ke le bana bešo le ya lwa nkore re kwe ka fa thobela ka mokgašong ka mokana ga lena aowa nna ke rata go fetisa ditebogo ke re ke a le leboga wena ntate Moremi le Kakapa ga le kgonne go thuša lapa le gore ba kwane go be le khutšo ka mogare ga bona le bona ke a ba leboga ka mokana ga bona ga ba kgonne go itharabogelwa gore ba kgone go tshwarelana e le bana ba motho se seng sa botlhokwa se ke ratang go se fetisa ke gore ke kgopela ba fihla kwa gae ba kgobokeletse bana ka moka ba nne fatshe go iriwe family meeting ba bontshe bana ba gore kwa ba tswang ko teng go iragetse dilo tse di botse ba di fetisetse mo baneng ba gore bana le bona ba kgone go tlhaloganya gore bjanong tsene di iragala mo la moragong tsa go ngapa-ngapana di fedile go be le kgotso ka mo gae ba phedisane gabotse ka re nke ba na le mašhelengnyana tikinyana ba ke ba reke nama ba braai go be monate ba utlwane bophelo bo tswele pele ke a leboga o bolelwang ke JD wa Mmamaraba ka mo malaeneng a Ngolofane thobela
re le boga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM MCRS mo moyeng dumelahle MCRS a re gona ra lena ana ke khomotso ka mathaka le a ra go amogela sekhomotso le ke ba a re gona ra lena mo kgaitsedi ya ka re vaina ke rata go le leboga Mr. Jagapa le Dr. Moreni ke semeli conclusion at the end so all singa ba tsang sona ke ba tsebe le thapelo modimo gona wa phela ke go ba le Moreni ke rata na re modimo a mothusi a kgone go kry conclusion ya semeli gore go ga ne ke ba le ngara ga tsona di fele di fitna sello go bohloko go go hloka batswadi then krele re family shwalla nga mokgo o le mo dis ka mkhwanya ga wana ba ya tshabela di boyfriend na ana o tshabela di boyfriend de o le boyfriend tshabela tsare o tshabela kai eba problem so the tamrene modimo ba dine ba go thusa o be le condition ba ba go family le bona ba ratane ba tsepita pele modimo gona ke tamogadi tlo fela ke le ba guduma ke le tobe alright a os como te regala bagahle aga 0648582771 ke ya WhatsApp line go mme megaleng ke 0131100406 MCRS o se moyeni a kwande thobela kaka thobela a re gona rra lena ya nna Manyaka ka go bona a re le boga Mr. Manyaka ya semeni ke fa maela gore mo la fishile mo go lena mo a wa di tsa bana ka di tsa tsa ba go tsela ba bana gore thuso ba ikire mo tsale go ka nnete ya o di ka le tsepa ya tsepa le tele le ka kapa a se ta ne se ta mo ka le wa ikira thusi tsa ba kaitsa maela le na ka mo ba go tsala na a wa ta ba na ga se happen wa tseba a re leboga gore tshepa ga lena ntate Manyaka thobela le ka kapa wa le boa thobela moshato mogolo thobela ga nkeke 0131100406 0131100407 MCRS o se moyeni ye che thobela ba ga na ga gajo a re gona rra lena wa rra a re gona aga ke mashabela ka mo ga phasa ke thawa a ra go amogela topanama re bise le bo profo ka mo ba ga bo profo le mpa thobela ba gona bo mopapa ka mo ba re ke moruti thobela go tswa modimo a bellena ya le nna ke se ke go re sa ga taba ya le bo ga ntshitse bana ba modimo se se le gore ba bolane ba kwane ba boele la pin la bona ba dule ka khotso ka nnete nka rata gore bana ba ba ya magarebeng ba skela ruri ba ya matšatši mabedi ba ma fetša ba boe ka gae ba sa go ba dula masoganeng ani ka mo ka mo la pin go hlagala bothata ba gona ba ile masoganeng ba ye ka masoganeng ba ya matšatši mabedi ba boe ba tlhole ka gae mo ba go le bona ba go no re bala ka mo gae ba dingwe wa bona re no ba gona bana shi ba bona ka mo gae a ona ke na mantshime re ga le boga mo le mokakapa le moremi wa re go lebogile kutu a go menagane 0131100406 ye metheletse go ye ka nnete rore ke motse community radio ya le kgotlagatšhola se le gae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna moromo tša mabubaneelanego ke pitšentše kgolo re inolotše tharolo ya mathata ka agare ga lona tobela bagaši ka kapa le Dr. Mrene le bandi ba rena wa bolela mo ke thapele thulare ka lusaka awa no ditaba re di kwele
then re thabela le poelano ya bona le go swarelana ba re kota phoso ga ide ke kota e dia ke motho monna o mongwe tšatši le lengwe o ile a topa dikgong a fa bana ba gagwe ba sa kwane ka o tee a re ba di robe gomme di ile di a robega lola ka morago a di tšea a di hlakanya di bofa di a ba ngatana e tee gomme a re di robeng ge ka mokana ga bona ba ile ba palelwa so ka mantswenyana a ka no kopana ke raua ga ba se ka dimelela dira di keneng ka ga bo bona mola batswadi ba lekile gore ba ba tshwaragantšhe mpa go padile so ka one mantswang a mararo a mabedi ke a leboga kakapa ke re a ba tshwaragana ka lerato gore le baloi ba tlhomiwe pelo amen re a lebogahle 01311000406 mcrs se moyeni kwande mcrs dumela ke kgopela le boleleng godimo gannyane a re gona ra lena a re teng mantate ka wa tsela teng ra leboa nna ke re ke lwa makgela mo system wa tsa tsele ke motse a ke tsebe gore o tla ba le yang ka ka pala re thusa wena le ntate mreng le ka le le buka ile a ga ba tsmoro a ma le mangwa tsele tsa lena o a re ile go nyana ba ba wa tsele tse ke le ka mantso a lena ka ka le a itse le ntate mreng a re ala ba wa ile ke mantšwa mabotse pa go tswa go lena re leboga kudu gore o ka re batheeletši ba motse ba ka gola ba tloga ba theetša ka mehla le ka matšatši metsi ya kgona go aga ke lebogile kudupa okay no le bona wa le tandile thank you re leboga mongaka 01311000406 mcrs se moyeni ye hello yebo re gona le kae a ke khona babo mre nkosi labantu babakhephi kanje bese bazokubonga yami njalo ngebankeza lapho into zami zaluka ngiyeza nginamathatha amaningi nkosi bazokubonga yami ngithuthekile ngoba imatataniya iyaphandlula bese bazokubonga ngilawa amaningi ngiyabonga bese bazokubonga nabo ngibonga kakhulu mama amagama amahle okay thank you Stokazile koko 01311004006 01311000407 Professor Mremi kakapa ya radio pitchenche kholo a go 96 number 3 FM gomme o gopele gore le tlakaleng la Facebook la Dr. Mremi kimo a re le go live gona MCRS semoyeni locha MCRS locha tamela bona locha mushato mogolo mari ile ile mukakapa ile bimuni yebo ba mari siba abantu ile umuntu ekhaya abantu bafuthi babayi base bafuna abazali kuzama bani bana bani sesukuthi ekhaya ngizwa ukuthi bamanye abantwana basemasale bale umuzihle uphasheke indaba yabantu sibala ukuthi labesesi ababeli ekhaya amadoda wabo abalandela ekhaya umfazi indoda nalibona umfazi ekhaya umfazi akalandela indoda ekhaya umuzi wethu akukhule abantu babahlanganyela bazokufuna imama le inja nekomkoda ithi baleke mawula baleke ibanda abahluni uhluleka ukukhuluma uhluleka into kamila abalema idijimisi ukhuluma ngokuhlambane udaba intwana umkhanja ngiyabonga babamba Stokazile papi thank you pa aha 01311000407 semoyeni locha ati thobela awuba mantle wa khata ke go ke go fona go go mo bulu ya ka moka wa tswa ke
ga gona radio station e la go lebele go tsana le motse community radio ke tsena go tsana le mo di fisa mo go sa go bona motse e na le lebile mo go sa go bona motse e na le go fela ka mpia mo go teng mo tlhare au ba go nne se mo go sa tla yona le moshi e tshošitse le nna ke re dinwale le go thata jo go teng ba dilo ga se mo tsa se mo motho le go re dilo go nne mo di motse au ba ke ya gae ke fišile au ba le go nne thata o solo ke no bataba ke le ba kudu mantšu a mabotse pa go be jalo ka gae go be le khutso ya motse a sa tseng ka motse ke dilo fo thank you re a leboga mongaka 064858277 ke WhatsApp line ka kapa ya mogala ke 0131100406 0131100407 gomme re ka ba frequency ya 96 number 3 FM re go fitlhelele o ka re topa fela gona fa le go www.mcrs.co .za metsotso ke masomepedi nne fela go ikela go area le somepedi MCRS o se moyeni locha MCRS dumela ke a feta ka mo MCRS o mo moyeni dumela 0131100406 MCRS o se moyeni a kwande a rona ra lena a re a leboga kgaitsedi yaka au ba re leboga kudu mama re leboga kudu ebile ke tloga ke duma gore kudu badudi ba ka mo lefaseng la ga phahla mo go dula go baliba ba fele ba thusha kudu ka maele ka kago ba fele ba re hlokomela lapa le re thusha le gore lapa le la geshu le gone go aga ga lebe ga botse thank you ma re lebogile mmagorena a re a leboga 0131100406 0131100407 MCRS o se moyeni locha thobela ke hontere ke motena mo salbang ka fotati a ra lemogela wa rra le nna ke feta go tsena aiwa re a tsala ka moreni le ntate ka family ya shasha la bane le thusheng ka kudu ba ntse le ba tsela ba di mo thushiwa ka nne ke bile ra ba bona ga shiba bona ba petse ka tsarela le ka re moreni a ka tla ba shephatsa ka le dile le la bane le phebile ka kudu ka re ra ba ka meta ka ba tla ba ga he ya le bua ka peta ka le ntate moreni le sela sela matla le sure ka mogodi tishe thank you re a leboga mongaka re lebogile mošato mogolo 22 minutes to 12 o'clock MCRS o se moyeni locha abande ninjani sivukile singezwa ngakini sikhona ukhuluma ngomuntokozo ngapha kaDlawulane esihlabane siyathokoza ngithanda ukuthokoza kakhulu indlela eminahelede ngayo ngoba ngalendlela ngibona ngakhona vele ihelebho kade bayidinga ukubalulekile-ke ukuthi kuhlala nabambani bangeni bazwane abazali babo bakwazi nabo ukuthi impilo ngokuthula nabakhona so engakutho nje sibukile konke abakhulumileyo into kosilayenze abadlulisi yebo siyabona abadlulisile kodwa lokho babethathile phezulu bangakuthathile nje ukuthi hayi sesibazi nje siyakhuluma ngoba sisemhathweni sibambelele nje badlulisi indaba ngizakala tatabo siyathokoza ngesihlakwana sitshona okay sithokoza kakhulu asithokozile 0131100406 lana go kepitšeng tša kgolo ka gare ga mmago goparara wa MCRS Media House a kgase le mmila o mogolo wa R573 wina ka kapa radio Professor Mremi MCRS
Hello. Yebo. Njani? Sona kunjani? Siyaphila bakomasango awande. Avuma. Yavuma. Isizukulwane sokuthoma sakaMahlangu ngikhuthele khulu namhlanje ukuthi udadewethu omncane angibonele athi ngivulele imuthe. Bangazi bakuhlala isizukulwane sokuthoma. Okay. Yabona. Okay. Thokoza kakhulu ukuthi ngivule ukuza lapho nakabhebisi siyathokoza. Ukuthi ngibahlanganise niye lapho. Ngiyacabanga ukuthi omunye nomunye ngaphakathi kwenu uzokuthola ukuphola namhlanje. Hayi. Ngiyathokoza. Uzoyithola ipeace ngaphakathi kuye. Okay. Maningambonge. Isitori sakho ngisasazi nesakade and angicabangi ukuthi ubani bekasikholwa. Mina ngiyazi ukuthi benke wayenza into enjalo. Ngiyazi bengeke wasusa umuntu obekunguye bekasiqalelela sisesibancane. Malume bekunguye bekasicalelela nguye bekasiphethele stand right. So ngiyacela. Yani ukuthi batemreni angisize ngiyakhumbula ngendlela ukuthi mina ngigudala ini ngendaba yalapho kagogo. Ngitshela ngathi ugogo nomkhulu bangaphandle kwegate abekho ngaphakathi ekhaya. Ngitshela ukuthi ngibona ini ngigudala igate enkulu. Mhlawumbe bengithatha ngidawo zilibhoyi yadlala renza. Mara namhlanje njengoba ngikwazi ukufuna usizo ugogo nomkhulu bazakulala ekhaya namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi nami ngizobulala ubuthongo kade ngifuna ngoba sihlale sithandaza mihla namalanga. Amadlozi ethu amakhulu abomama. Okay. Nami inhliziyo yami ibe buhlungu kakhulu. Nambeko omkhulu manyangisana Betelford. Into le ngiyakade. Njengoba ngithola usizo ngiyacabanga ukuthi into izokuhamba kuhle. Ngoba kuzokuhamba kuhle. uNkulunkulu namadlozi wakaMahlangu nowakanbuli lapha ngavula ekhayeni lelo kube nokuthula kube nepeace nathi sikwazi ukuletha izizukulu zakagogo sizokudlala lapho kagogo ubone balapho ukuthi nathi sikhona ikhaya lelo amandla eqinile. Ngiyathokoza ngifuna ukuba mbekhulu. Mfo asithokozile nizwile sitshono ke. Yeah, 01311004006 01311004007 metsotso ke le somiseswa ifela a go ikela go iri ya le somipedi 8 minutes e shetseng prof e re ke no topa mothele tšo mafelo go tloga mowe re buele ka mo wena ka fao MCRS Samuel Malimo ka palekae rona ra lena gona gona go siaga ke mora Maskopo ka mo ka moshape wa ra tlhagane ka moganyaka ra go amogela wa rra ngwana go siaga ka sa re ba re go mo go tsisa e tsisa ya go mo tsa di ngwana go si bana ba mogala dira wa go ba di toropa ba go pela thuso ba tsa mago go tsitso sha ke ngwana go ya nna ke re ka kapa modimo le badimo ye ba batla go fatse moya o guwang ka gare ga lapa la bona ga o se ngwana kgosi go tshilafetse ka nnete ga o se ngwana kgosi ya ka ambile bana ba tsara anaja ba tsara ngwana kgosi le bo ngaka moreni ba ba tsitse se ka tshukudu tsa ba roba ka gore tsa ba go gore tsona ba itlhoka ya ke ba tsara ngwana kgosi o monyane claro hacer no está con la cara de mañana se fiar no nada de a completar de bailar nada pero vamos tele so tendrá se fiar que lo que te están realizando está diciendo hola luego nada allá canete pero van abajo si va a pasar el año lugar en la gana como tengo la gore ba go tshitse go mongaka ba ba tshitse ngwana go ya kannete nya giri ya le ngwana go se
nke modimo le badimo ga hlokofatsa lapa le go tsa khutse re a leboga nna ke leboga malome ka kapa ke senya ke rialo gona go mošate o mogolo professor metsotso ke le 15 fela mongaka re na le metsotso e le 10 ye le gore re tshwantse re ishumishe pele re ka tswa ka fa ke tša sebaka se ke se bušitša ka mo go wena ka moe ba theeletše ba boletše ba borena ka fa ba be ba ba theeleditše ba bakwele ebile ke thabile kudu ka baka la gore go tloga go foune o mongwe o kwagala o ka re kwa leloko la ga bo bona o ba leboga kudu ge ba tlile fa ebile o bala ka letša mahlatse le mahlogono le gore o ka re modimo le badimo ba ga bona ba ka go fa maatla wa kgona go ba thuša ka gae ya ba shebeshebe prof a ke leboge malome ka kapa sa mathomo ga ke leboge ge ba gešo ba kgonne go tla mo ke go bohlokwa kudu gore ge bana ba motho ba nyaka thušo ba ye go batho gomme batho ba ba fe thušo maele a ka go bona ke re a batle ke leke ka mokgong ka kgonang go be le khutšo ka gae meleko e sepele bona ba se ke ba kgopelang go gore ba swarelane ka nnete go be le bophelo ka nnete ka gae mathata ka moka ka gae a fele mabare re a beele ka thoko and then kgaetšedi ya ka bue ka gae o tle ka lapeng la batswadi ba gago bosesi tswelang pele le thega se se o berekile kudu go tšea taba ye go itliša mo e tlišitše kuo ke tšhišitše ke o o berekile kudu gone batho ba bangwe malome ka kapa ge ba etla pitšentše kgolo batho ba bangwe ba ba fa maela gore le tetshegiša ka batho fela batho ba sa lemoge gore motho ga a šala ya pitšentše kgolo taba ye o ilekile kgale e padile paletše family e paletše baagelwane e paletše mošate e padile taba e padile so gore batho ba bangwe ba ka se dule ga gabo bona ba sa kwane ba tlo bolela ka lena a ke porofete ke a le botsa batho ke a ba tseba ba mathomo ba ba yang go bolela ka lena ke ba e le go ba loi ba lapa lela gobane ge e se ba loi ba lapa le e le barati ba lapa le ba tla tsoga ba etla ka gae ba re bana ba motho le berekile mara ba bangwe ba ya go bolela tše dimpe e le ge ba nyaka go thuba lapa la gabo lena a ke re le goletše gae batho ba le tseba gore mang o le diphoso kae re ne le batho ba ba ahlolang batho motho a sa lemoge gore se se leng gona ka mo se ka ba gona go sasa ga gago so kgopelo ya ka ene ba itia gore family ya bolena ke kgahlile ko re moteo founare taba e ke gale ntshwenya so ke a le kgopela le rataneng le hlomphaneng kgaetšedi hlompho respect a go ne ntho e fetang a go ne ntho botse ya go feta respect if o ka palela ko go hlompha ba o ka se kgone go hlompha papa go ngwane mara go ka hlompha ba o tlo hlompha papa go ngwane gobane hlompho o tla bo itsere ka gae ke nnete so dilo tše dingwe ge o le ngwana ba go kgalema e ba ngwana a se gore a ba go rate a se gore ba go ntšha tseleng is because ba nyaka go bona bophelo ba gago bo e ba better than ka mo go bona ba godileng ka gona cause ge nka botšiša se se gore o ile o sepetse bophelo ba gage bo bile jwang o tlo kry-a le gore le wena as o le ngwana wa gabo a senke bo go kgatlha so o leka ka maatla gore wena o le ngwana wa gabo o phele bophelo bo bo right kgopelo ya ka she bana ba gago go fihla o bolele le bona bana ba gago go fihla o bolele le bona bana ba lena ge le fihla le bolele le bona o mongwe le mongwe task ya gage ke go bolela le bana ba gage ene bana ba tsebe gore dintwa tša batho ba bagolo di fedile a go ne moloi ka gae ke tlo le bereka lapa lela ke tlo tla nna ke tlo romela mathasane ke tlo
tlo tla nna ke tlo tetlela nna ge mathasana le gona tla ba etla nna ke le gona lebaka ke gore ke nyaka go bona nto e tshwenyang lapa lela a ke nyaka go romeletsa batho ke nyaka go bona nto e tshwenyang lapa lela e kgolo ye hlotšeng bothata bo gore ke eng so ke tlo bereka lapa lela ke le ke re ya lefeletse le le ka moka ke nyake gore o mong a ska ba gona unless se se ile go thušega but ke nyaka go le bereka le le gona thušo le tlo e kry-a gobane le nyakile ya mathomo le e kry-ile go tlogeng moo go ya go ba le ba ba lekang go foša ditlhare tša bona re le palele ko go thušega ka gare ga thušo ke tlo lefang re tlo ba le di-challenge tša go fela o mong a gogela thoko o mong a dirang ke a di tseba ke bereka ka lelo tša mokhutong fela le seke la di dumelela sometimes o seke wa dumela gore moloi a go ganetse go dira nto botse e o e nyakang so di-challenge di gona ke a le kgopela ke le monga ka moremi ke re nna ke tlo tla ga bolena nna ke tlo tla gobane le lapa le a se lapa le e leng gore mathata a ona ke a mannyane ke lapa la go ba le mathata e se gore malapa a mangwe a maane mathata a ne le mathata fela mathata malapa ga a lekane ene ke duma gore ge re bereka mola go ne le o motee wa ga bolena wa ga mahlango le ge ka ba rangwane ge a ka kgona ge rangwane a se gona le go ka ba ngwana rangwane ge a ka kgona letšatši ke tlo leefang ka senape ka le bolela mo moyeng ka gore ke sa go nyaka dipheko tše bogale tše di ka berekang lapa lela gobane lapa lela a se lapa le le ka berekang ke setlhare se sengwe le se sengwe go ya le ka seemo ka mokgwa ke bonang ene before re bereka lapa lela le tlo tla ga e pele ra ya phekola ra dula fase ra lebelela gore badimo ba nyaka go bereka setlhare se se jwang ka molagae eske boletše ke re ya go thoma ka go lebelela gore na papa o jile keng mama o jile keng bo abuti ba jile keng ge ile re go ne le matswa ra lebelela gore matswa direction a ona a kae then re ka dira eng so ke tlo leka ka maatla gore ke le thuše bagešo ka go e gafa ka go rata gaka ditebogo di tla tle di tswa go lena mohlang le bona dilo tša lena di loka dinomoro tša ga moremi ke 079 1709862 079 1709862 or o ka founela 060 ke bitša ga botse malefu 9590303 060 9590303 o mola letlaka le la rena la Facebook o no re DR Moremi and then wa re latela magageshu a ke se ka lebala go botša batho gore o ska ba le motho a le founelang a re ke Moremi le mo romela ditšhelete and then lena la mo romela voice ka shi go le motho mongwe o founela batho ka di video call o tipihla sefatlego o botša batho gore ke Moremi bana ba batho ba jiwa ditšhelete e re ge motho a go founela re ke Moremi mmotša gore ke nyaka go bona dira video call ene le gona nna ke phela ke le ka gae so ene a ke tšee ditšhelete dishopong stopang go romela motho tšhelete o senke o fitlha lapeng la ga Moremi ke kgopelo ke e kgopelang and make sure go fetša go patela ga Moremi founela difounu tše re go botšang ka tšona o netefatše gore nnete o patetše lefelong le le right na ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletši ba motse ka kua Facebook ke lebogile le bagešo ke leboga thata malome ka kapa ko go leboge mmereko ko mothata mogala bagešo mmogo le crew ke a le leboga ka mogolo šomileng mmereko ko mothata ga o sempolo le go sasa ba bangwe a re ba thušeng ka mogo ene le go le bethela matsogo banna le sore nako ke lebogile re leboga moroka o ka re le ka le bone go ka ba jwalo magagesho nna molaetša wa ka wa mafelelo eno bo monnyane fela wa gore le bana ba motho so le a hlokana mo maphelong a lena o mongwe le o mongwe o dula le boyfriend ya gage ga a kwane le ngwana mmage mara ntwe ke nyakang go le botša yena ko gore ge o ka tla ba boyfriend yeo ya gago batho ba mathomo ba tlang go ba nyaka ke bona ba wena o sa kwaneng le bona ba geno so ke ra gore re tsebeng gore le bana ba motho re a hlokana
re se ke ra thabisha batho ba ko ntle ka dintwa tša rena re le bana ba motho right Masone Construction e buile gape ka Easter special re le rulela ka masenke a di second hand a mohlebo wa pele wa go tia re swara masenke a strength sa 0.5